Me bona mania say me friend face to face ni ehia na me ka che ne say kine menyimu Akoma doctor confirm say menyem na 5 months and a day and o ka che me say o kwa ha kwadwe ne ho so o kai no mitirimu ya me na so no mama no we bia cause me kwa no ti man ka hwe na me si free ka nim na me ko ofie ti ma me free ho kon na hye me ne ntemo de ewia Maa Akos me ma bega fotos ye na ye de ebrewo ba bibia wo bia no na hye se waka me ho pa ene ye fiada na fiada nso de wa wonim se bibia etumi si time about center ewia waso yesene 21st clinic wonum se sciatica expert yankasa ene wonum Jagris fertility and natural clinic Jagris fertility natural clinic wonum so de yesene so sesa wakwa wade ne wunya wo a wokwa wa mo ebema about center wonum and the best man caps saba edi mema nyina akagina mu Jamfike Company Limited wonum and the cafe was talala edronu aba ya abedum Ghana mema enema na buy about center de was wanya kwanhia onum pemu abua say wobubu ogu akonya mu bomode anabrɛ na obesan asɔre agina wonan mienu eso midi ade Maa Akos awia yankwa ne tawe na say na je say eduabo bi didayanim ene ayimrache producer Ishmael eno okwena nana yabi konfo yabi Mary yabi wosomu a je say wadane ne nyina ade amaye no eno nti yemra menua ba eso ono no dinkan ba ya nsana mafia ba adwohana hana na pom to say pacho nyame adome wona wode wasam ne ba na eyede yen no Akoma ena ajimaka so wa yede wa bodua yede pacho no nhwe ne ma na mekoto se ono oba wo ho no ma oba no nso woba ene ma me di boni dua wo hwe mpana ba na ono ankasa ne ma de onhwo nya wo di boni dua no nti atifo se wo hwe TV ne so ana Facebook live Akoma 87.9 FM wo be hunu se ye mame konfo ye bi na ti hoi ena woni ye maba wonu mienu woni wo mo edi nkomo na fe wakwa akwada ne dua no nti ye di ato screen ne so ene ye yi wo ko ye no ye kasa nyina na ye yi ewo so se be ya wo be hunu se ampa wo mo ba ye no de wo se ye no ya ye ede ama no edua no yakoda ne afi akade aka ye beka wansem enu nti ye yi na utie no nti ebra wo kwa de ne si ye ta oni enko pacho okwa enam kwa konfo ye bi hon se akoda ne dua no pacho wadani ama nti se de be ma no obetumi amma uska na wama sika entokwa bia ensi wom obi a obodua ade asam na beka kire no na de okwa ya akohunu ye me pacho me de no na abufuo na hye me so ma me de boye but enye se bia eye madwuma ameye nti misire obi a abufuo be hye ne so no hwe na wa ambodua se de me boye na se wa ambodua se de oboye ne biem mate enti ye hwe wo de na adrusu no mavia Maa Akos na no na wusu me so ate na metumi bibia ye why ene mo kwa de na si wo ho pacho na ye koye no pacho mama na da ni dua no amami ti say de me ka cho bibia se wa ebufo hye mu bia no enfa ebufo nya ade a obenu pacho ti say ni akoda ne abibia eni ho no enti konfo ye bi na wo ya wo kra ni ko sia bienu no wo bre ya nsa wo dane na we de wo toto ya na fae pacho we de wo to ya na o se e fae na chese be ma ne ma wo bodua to wo ba so ampa enti oto ya na fae okay enti no eno na konfo ye bi eye ho adwuma na screen so ma hu se ni nkosua bienu no wato awie afei na hana adwa hana wono so aye wo hwene poni kama wono so abebutu ho a eja wode ne nsa no ebubo nsuo no mu so ahunu enti mafia wo bebodua biem pacho da wo modua biem but obufu ana bibi ha wa woni mu kwan a wo be fa so mama nyankopon no abedi masama no abedi wasam de ama wampa okay enti yenwie na dia ka wa kire bia no so ye ba na ya beka ho asem why
ɛno nti wohwɛ screen so ayɛdam ase nti mobɛtumi asɔre kɔfoɔ yɛ bi wɔ hɔ ne kɔsua no wasɛ yɛafa biem ha nadeɛ no ɛna wayɛ ho adwuma ɛde awie no ɛna Ishmael producer ɛne wɔ mo kɔ yakɔ akɔda ne dua no nyinaa ɛde ama wɔ nom no nti akasa mɛma no ɛbɛhwɛ wɔ mo ɛyerenom na bibia ayɛ kama yɛmmra yɛ maame so na yɛne no mɛdi nkɔmmɔ koko papa Uba comment kakra wo eduabo no slave queen ono na butu ono slave queen mafia ati for slave queen mafia na butu mafia wo butu ono an nsa broboro fam no slave queen mafia mama eye se na me kwa se kan na ye de ya wasen wo mu kom na ga de ayidi wo ma chini ye bo mu tutu era na se na konfo ye mu sa era na se wo maja no ese ya modern eno na nkeye na ki ye bo ensem di ochi ye na ki ye go ye to nyom na ya wana wo so mama eyenim gu asesem na eba ne se ya wa na wo ye nso afi ne wonu ho me ya sure pa se kokko na ba me bodua me wuni meku afedi ye bodua hwe bebe ko du ye na fe wo ya afoma won sa bobo nso ni ade eyenim gu asesem mama nti ye mfidua bo ho me say it should be the last option se bibi esi na ye hu ye nya anu dua bo de out of the way. Oh, na yem pepam papa ebetumi aboa yen chense ye bebodue na be presi be kum nipa mama de ma o mo presi ye de mabo me de o manyina dase hisem o na hi se ono bebodue na ono asa ne sika akodane mama ye nya isa de na emoa brabo na emoa nipa so mama ye moa ho asa kwa because odi okuku achi na udi enipa na chi a wa hwa obehye na sefo nyina because bone de obi nya na o ka so bondua ebinya no na udi echa obehye na sefo nyina yenya duabo yempa papa okay enti wo hwe screen so ano na guso a ekoso no konfo ya bi na etoto nkosua no hwe sade esida ne dua eye Facebook live Akoma 87.9 FM hwe sade esida ne dua ene fa abra wo mo bre mu ansa na wo to afa ne dua no enti wo bubo dua be pa cho bra Facebook live be hwe bi said yes kwa Akoma 87.9 FM we like your page na wa comment no wa share YouTube live and also ya share link no Akoma 879 FM we should be on your TV Kings TV say Chrome TV Odo TV Star TV na gwa Marco abubonua ubewu kwa efise wunim ni ebekun wo da bia wo bo wei adechi wo bo wei adechi wo bo wei ebi wo ho ensam no ya nanso nyedua boro no ene be ma ensam ni nyina eto atwa wo se ne nka yensa mesi nkonwa wa ha meka nsam no ena wo koda ne dua ne so anka yentena sensa nkyerechire nsam ni mu ansa ya koda ne dua no enti u bodua na wie ne wasa ba betena se na asa ba kyerechire wo nsam ni mu na yakodi nsam ne wo ho ansa ne ya da ne dua no enti nansa ba ene sei mi bisa wo mo bonua ni nyansa pa wodi buru nua no ene sei okay enti wa wonim se ade na wo ye no emwa wa gyan na bra ne yen kan sam de mawo ne gyan se wo ba buruburu nua na wo beba na ye se ebre na ye twa ye ho ebia ne se konfo ye bia ebre wo wusu mu wo bre efri se time ye de nyane wo ene se de wo si de wo nsa buru fom na de wo nipadua guru fom kikiri na enya asam keto eti yen sesa ye adwene ye nipa bi na ye hunu nsa asem bia ni ho a ye mfa se kan twitwamu ye de ano Edebeka medase na nakra medase pa afa yemra biem Ghana Kumase was say fine afternoon or Grace Efia wajina so was say guys please stay away from a lady who curses because it's very dangerous fear a lady who is in that stage and no and Grace Efia ka yenu your member Francis Waja was say yo abragen was it duabo is fana Akoma FM hey gado ono so jina so Solomon kwabena efa wono so jina so bi Idris Mohammed was share na just among kwaso ana mo share program no yemra ye ma me ha waso wo so wo kai koko 6 million mo kai koko 6 million 100 Ghana cedis I say I have you kono so yes janko ma pio musu koko 6 million koko 6 million me pacho mon share na ye fianda Georgina Race mo e gado mon share enti ye ba koko 6 million and no ye ma me mo to fa kete na fei Pastor Julius na Nakuya and na fe Ishmael moko manso daddy ase e wona moko aye wona e ko e ma
memenda na nya asem ketua wole ni na dale butu ya yesi ni pa be bu fa yesi TV fa ba ha na ekuta yen camera wo fa afre na your driver Michael na yen ya TV ani foni na to so no we ye foni video afre na yesi ayeko ko remo enti Facebook live mom Akoma 87.9 FM mo ye ko da de ase anya asem ketua kwa yesi kro no ye twa de ama mo TV su yo mama say ya catch her for say mama on for what say mama ha ye mo ma wunya solution na de abaje tiefo nsem say mama say we dey afeni ye ko na de si on de o don to so mama no Facebook yes de si wo mo de better so this is just the beginning this is afeni na ya chance yes dom Akoma eti manso krodua ni mu na wa so that the manso that the ase ye twano na dai mo kwa hifia na le bojo ma o de manso that the ase ase get ma say jankroma no ma hawa jankroma amanfo nim koko 6 million obi abeti de koko 6 million beka na ma we yedu wona jankroma ma egonya ta se no ko frɛ from you say oh wa be so tie bibra ba be tie bibra eti ye be wa jankroma live ye be wa jankroma live jankroma na jira we koko 6 million one waje eyi na wo kasa eni bra ya be say na ye fiada jankroma ti ye be ma ye mame ye video no ye be ma na ka asam ne kakra bi sabanya ebeka kai atiefo na mo follow up na ye na ase enti results ma hawa ma ana we dey nya hawa na hwema ni na no wo bai na ni age wo pasam wo bai e bi asem bi beto ye ni mbone tofa etiefo a ehwe video no wo mo ti video na se no kre me ba ha de ma asem beto Akoma FM for anim no kre wo mu di maame ya asem na we de beto ye pe kakra tie me de beto mo anim no mu di maame na ne se asem a me de ba ye ne se me ne kwa kunkunu ma na tie no wabu mi kwase a adi mi koko 6 million chire mu kakra na me adi mi koko 6 edi enti no odi wu koko 6 million me ne na tie enti da bia no osoma ne ba ene ni nua mo baji koko de bre no enti yakọ count ya na 6 million ena wa ya den na obi a woni ne tie na wo baji kiremu ma wo mo nyanti ase ho wo koshi abema no wo so woni binti memwa no eno ye pese ye hu me koko shi a eja nkonoma na me ton me koko enti obese me pe ena me enti ni 2 days na obeka kire me se maame baby adro no miniska na emomboa me na me so menya ska meboa wo ema me didi a na me ma ne bidi me yaduane koma no anopa oje breakfast anumra so me ye anopa so me ye awia me ye 3 times a day na de kokoma no enti ni nyina akoma no anopa ko awia de en apesie anumra de en ajeyi enti bebe kae no ka kire me say ai won de won tue sika bi amfa mame e ma me de beto Akoma FM fo anim no kre ma kuya na ne pamfo omo boa me e ma me nsaka me koko sika 6 million o saka koko sika 6 million no oh okay enti for yaguso ayeyi video no akiramo na no ye frɛ ejankroma emo no so keka ne nsamwa na munko pastor Julius munka yeyi video ne de na subu kokrom no munka nsamu esi wo kaka emfankyere Marco ye ko krom ho no na enya asem ketwa ejankroma ene ye fiada utie Marco Akoma mu nsem tumadi so ye beba ho na nsem nti ne ye beba na asem no so edura himfie awurawura baabi bebre ama asem no ejankroma se kapre mimi ntua ma ante hawa mi ntua hwe ene ye se ejankroma ye mfa ye nansi ho aha de se ma ko tena adwamu a na nsem no ye nsoso so saa na ye nya ntontwene saa se wo se wo ma ye beba ye pese asem no ye hu se de sitie enti ye koye se de wo soma ye ma ko ye koye no na kro nani adane ejankroma we ejankroma nam ha o sene ha o fa ha se ejankroma betena se enya asem ketwa na asem adi no na asem adi ene ye se ejankroma no ya ba ne ya ba ya de wo Akoma FM ma ko na aso ko ye fi ejankroma ho e ma ha
me ntie na wada ma se na ke ye do ka ke de be sim da bi ye bre eja nkroma pempensi ma o he eja nkroma ye akosura na abrante ba ko prem no se so fu mo ba eja nkroma e ma nkura o papa okay odi mi ke fu wona me ni ba wo ga say o ni fi ma ko so say eja nkroma dia na ni sister be ka say offer de bi offer ba wo ne kire na we de na wa fa na nkire so offer ha wa nkire bu so offer nkire ha wa de go ne fa ba do na de bi offer wo de jare ne de wa fa nkire so de kire ya we ka say be ka ma offer twele sika ma e je nkroma de ma wo jindi kurum ho okay o jindi papa papa na sika no mutumi agye ma ye ma me ha wa o nyame adom mama se de yakesa koma mu nsem de o mfa wasem ma e ma o ye ni ohwamo o so no de o nsa be ka ma sa de akọ kwase ebuo ne yenso so na nyame adom ye ka asem wie na de mama na so awurade a o ma yesta kirema ye ni nipa kasa ma office ko bitimi ba na yire dindin asa ye twa ase kanse be wie no na ye bokọ awurade ko hye ne ho ni onyam ye guso a ye kasa na jankroma de no ne ye twetwe ne ade na ne nuanom ne to gina jankroma ti ase ne tua ma mesika ma no ma na boka ma ne kokonu nya ase ma se ye kasa jankroma ye kana ase won na da so no won na GTV 3 for mic ye kura no na won kasa te se MPB a asa prima bia wa address ne sa ona bu disu MPS asa prima ona wa address ne sa na go kwakunkruma ajankruma on the mic no kuma yakna se wo free ya maami koko wo se awraba me pounds me ni sika wo se bua me na ma so yi ya ma bua ma na oban so jitu se me bua on opa no ma okuku ni nkate ene masa no ko se no wawewe awia no bua mpese di abroma anwumra wo ye ba fufu ni le mpa di abro nwa no nkoko bi so nkra ma na ba bi wo se nkran na foro no opa ayi abura ma wo se abura no no se fa number na ye enwa koto enwa ni koto na sika kwa masa no yi ye ni ka prekura ma me eno na me ka so yen ni awoni kokuo no ya no me ne de pa ah yen ni awoni kokuo o se kire de ope kire se ono de oba ya ma no ahwa no wa anye abega with the choice ni chi mu no yen ni awoni kokuo na ma ko wo mu nya ko homa no so na kire nuane aye no kwa obekire we mi pe ebi se me mpa adwene a emu buo opede ahu na okay ebi omo na etesa okay enti mama de ko se nyame adom ma ha wate wo sesi ne 6 million ne de I think say our screen so betimi de no kra to so 6 million ne de ya German ya present man ohwa ya man from akwa mfa so kra enti bota ya o de ba ye ene se de kwase abu ajankroma bu no edi ni sika ma na ohun no hwa no ma ne sɛdeɛ na ahyɛ n'afɔ mu kɛsɛ akoma mu nsɛm dwumadie ma akɔ awoda ya no nyame adom yɛtumi aboa no ma ne su nyinaa no adam ne sɛdeɛ ɛnɛ so obi so wɔ ne haw no bia mama yɛhyɛ ne nkura sɛ ɔde ba ha ɛdeɛ mama so ɔfa hawa ɛdeɛ na nti sɛ bɛn na wokatwa to hɔ yɛ ne sika no yɛde ma no no mɛka da mpa se sɛ ɛna akuya present de ama no no sika no ana papa no ajankroma nya na adwe so obetua ajankroma nya na ho ada ho na asa de ne buafo bi a asa wasre na tikoti no wadwa ajankroma mpese obetua ɛna wo so obetua akoma mu nsam you go pay you laugh obetua na wo mama na maye mansuda de asa me mo mama so ma asa no obi o ti biara na so kan say ajankroma Akoma FM mansuda de asa funa me ka kire papa ya ko first kan de ba say yem fama no ma ye ki di asem sa jankroma pete no aso won beso bete papa ne ya no say so fun bacho sen ye sesme ko fie ba na sesme kura no ah de ba nyame hira won papa okay nyame hira nti ko ajankroma won sesa ne su ne ne ban na ye ba ho no de ye te ye no enye papa e ma panyini ntina fie enye niema na wo ye no na ebe ha no me da say ma hawa ye ko na emom no ye hye bobo say full video no de ye de beto ye Facebook page Akoma ye Facebook page ye ntumi nye full video no because main story e wo ho a Friday ye de bewo mu amamo enti ye de full video no be kwa akoto ye Facebook page wo pe full video ni bi ahwede enkrofo keka ye Pastor Julius na Nakuya Ishmael wo mo ye voice pop e man krofo di nsem bebre e to dwane nyina no wo betu ya kohwe full video no e wo ho mama ha wa ye ko asebe na akatwa to e pa me cho me da mo ase ade fefa amwa Akoma FM lemom mo amoka asem bedi machi ne maba nyina off na ba e no ntina amamu antimi ama nti yankopon ya adom a wo kina me ba me kire mo ekwan no na mo aba ye da se
ya da se ya wa so ko fo wa se okay me ya da se ma na efiada ana story ni ya what obi amra Facebook Akoma 87.9 omra metie bi share and na ye fiala ye besi okay it's ma hawa ya da se it's fast story ne brand yanko Grace if you was mama ko I will come there on Monday because I'm 28 and still I single, don't you know? Grace, if your mama sugar daddy, don't worry. Minion Francis Waja was please viewers want to know the name Keke. Okay. Nana Amasa for the Waja so fellas support ya so Nana Kevin Roger Brown Kevin also Nasubi Candy a champion was here Jan Kuruma is a gangster. Mobekumio Solomon Kwabnefa was here John Kruma we Japan no kwa weja na minim die tie no wajasa okay yanko Ghana Kumase was here John Kruma kokonko 6 million pa asu Abena Jane was here akosia my case please call my case I am calling your case right now etiamra na yene yababa waso no bi Emra medin komo 21st clinic one and a first story was so sene me say wada wo to se dwim ko su na se wo ju hu bia enye na che se sciatica yade no 21st clinic one na ya expert fakọ yade bia nka ye free wo so ko su na se eno so wo de ko 21st clinic ya ye tuturu nyina se ayare safie 21st clinic na lab scan massage ye ho ne de wato machine so assign entry to kama 21st canteen there fufuo ne banku no 7 am pepepe na aye hot aye 21st clinic one crime do me market video denimo Kumasi wo show overseas what are Alpha radio sunya ne tachima go sistershi when na 21st clinic ube hunu no 0540311311 0540311311 21st clinic first story one and aso asene yanko na mene mereba enkonkwadi nkoma Dorothy bakwade nyame adoma ya da nyame ase Dorothy awiai ya tai chukuwu ane yetie wo ma awie de boko mene be me bi net 9 me fen say akwala na di 6 years na ya ware no na menyima akwala na 3 months na me fen say akwala na di 1 year 9 months no na awale no mu some problems me brewa awale nim na me sidam de meja ya awale no inti meje ya wana akwala no tze America no wenya 1 year 9 months na me di ni fi behin ni Akoma FM me di ni fi behin ni fi a akwala 2 years oda me di no ko school because akwala no di 1 year 9 months no me ka che no abo Francis olinyin inti oda o start school no say oniska me shomo na metena ase ma me ko top forms ma me start the motor akwala na yama ma akwala isu o start school go 2 years now today America no after start school no and me fini ncha nti minim de se bi akasa sempo na wa ba muku no beba na ya kasam no sa wala na me gya ya yegu awala no ma muku ni me friend 3 months na papa wa friend there on be ne yanka wa na asamomba okay yehwe yemra baby abema wu kohia no wonu ne ye wedding muko fie wonu mu no yankwa aware ni mu kakra asase die na siye Akoma FM oye engagement kama na me friend me oye me hwade no na menyam 3 months oye hwade na anyam 3 months 3 months na de ya yefro no nti me na katena no owo no nusuba ni bi wa hono mu a na ebufu abenum a ibi mpo na wa na adekpo no buefu a mbisa na asem onka samo menyine today otum onka samo wa be da pen 3 days 4 days 5 days no onka samo mo sha wala fofra ma abedi minim de anka nkomodi asesero na asabi na wa ba kura mpo no nyame no so yobi different mpo ame de me ya wo yel entum fa mba modo mo ti bia wode awo no mu anije no ye adwuma ma na menye de menije no ma obi be bi kura on peda bo hu mi obi a me nteme hu pe life an so obi onim bia takra do obi onim bia takra fo nyom quarters we quarters obi onim bia onim na me pe life me make up we your make up me nye mo pa me kra mo re me hye mo re me ya make ups twetwe manim
anapam gwala manko hospital kwa mi ko adwuma ma ya makeup na mo ko na odi dey my dey di pm knickers mi jeni man makoto first knickers na ma hye first knickers short mo slim na wo ties no bogu wakakra no na ma hye de be hini awali ni mo ani jade kakra ko mo di na onye adwuma sikasam no nkoye ya mpam agoro shonka mi yim da nka no so mo do hwe ma hafa ma mi nya na dam ka de mpam agoro be hwe hafa mi nya na dam sex mi nya na dam no mi abro pa mi nya na dam wane wona mi nya na dam sum mi sheda mo sum ne be ma wana o kata ho abadushini abadnaye o kata ho ya no se kata ho mi sheminika piem anya pa do piem kata ho ma kata ma Akoma FM ku sex di amano se be yan kwagya wo no be asa kata mo ma na ma kata mo mushumi obi a meda me mpa dress hye o da me mpa dress hye etamna no sumu because dem no yeso quarters no obi enim takwa de forward quarters obi enim dada no mu yeso e was ka kaji AC ye di ni AC ti mi jija mu wo dem da ma me da bia ma san ho kakra no ogu a be me wo twama san wo te da afro ba kata wada na jo ma ya wo bie ni ma na ye na ka no se be ya kata ma da no ka cham kata ho na ka ho twama san wo da afro ba anajo ma sakata ho me kata mo ada wa fere o asedi bi o de me ya wa woni mu bia ma me ye fufulu me de me sa ko sufu quarters for wa won woni mu no ba kan me de me sa ko sufu fufulu me da mu ku edi mu twa reserve me de so fufulu mu twa bia no ball me de so do ka ka gudra for reserve ne me twa reserve me de so yeah di na ye adwuma no hwa no so aya adwuma ban woni ro pa ya woni ala ma woni fufulu no o ye adwuma no kwa ma wa ya manso why man me nya woni mu ani je biala oni me ntin kwama ma me nya san me be mutu mu sha dokol enu be nu fada esa ko na me na dampa do na me si me nya no kuni oh sweet that ma yo boni bia ka cham na mo mpa wo chaw ma yes me ra wo da ma asemi ra ho ma me ni shale ra dampa na me dan 12 o'clock get to 1 o'clock mukuni kam topado woni wukunu be di nkomando 6 months na ya wa 3 months mukuni kam topado 1 o'clock na menam kwata Zenith takwade fo nwa wo Zenith wo takwade fo wo ho enemu case ya teso no takwade fo ma ana me de me kopa baby me gina ya nti me fra me yanko bi mpo na me yanko sa no ni takwade wa kra gift asa me ke gift nim okay gift from a sister na me jamu phone so fi because me ya kama to pado nti mala sa me sha ba tero na inda me nam pado mama me sel mu kofi okay me sel mu kofi ena muntwado yonya asebia muntwala ka muntwado me twado ma oya awar fufuru ni mu asam yisu me kaka che me wana mo kedi da mo nko me da che o sha mo 3 months bosumi mi esa 3 months mo ya ye fra bo 3 months na me yin be 6 months 3 months ma minyan nkomodi bia enim hwe enim sika bia enim omo ko ma sika bia enim surprise bia enim hwe enim surprise bia enim surprise bia enim meton sika sama wa abom nkomodi a wa abom eyi wa friend mpam agro so wa abom mpam agro so abom ono support na lot manka Akoma ma tola course asha me yan surprise ono wa am surprise da what did you na yan surprise tola course o shala course me pepa nti me obi am tola course me da man Akoma FM ka mo todi ka me da man ana na wo kwa wo kasa turi bia maba wa bia wa mo yeye ehihye wo se panties na wo keka sembi yes Mishanika kat nika shame mimi kat o katawu abadishnaye o katawu ya abanyansoro wom ya abanyansoro wa bra wa se no kuroti fie na wo ku sexy ma oye o se ko katawu ma oye panties ndi na wo so pe ma nia jeans training nia sha no wakaso butu ni chiwon enu bi na me she ya kwase wutru enu bi this thing no kwana na wo she na me makeup me pacha mama me na won try Akoma FM won try ya because oba wo look sexy wo fie no oye de mani kunu ma me ya sexy am ko hospital nurse for kasa sister tobala sister anyam enyin san tobala
aba wo mo menka do menka wa be say yinsa na ye meka be say yinsa ye dey na me dey sande am na mini ma sawa wo dey am na mini ma mele ye ma wo mo be ya menya ni je wa wo ni menya na dam nya na dam a menya na dam na me say awo ni mejai awo ni mejai a o dey hwe wo ba o dey hwe wo ba ma se meka na meka sama de bechi yakasa meka na meka ade bechi ma me yezban na me yelwo piem bedroom na me yezban bedroom na mo so gas me yezban me wa quarters fu obi anim quarters eda na obi a wona kitchen but mo kuno the kitchen da am rent no obi tim ena no aduane wo dam na me yedban wo piem e risky ma mitimwa Akoma FM home ni na meton na wo hwa be me no odo de odo ma muntu me nkyere so na walam muntu muntu me nkyere enti kyeye e bia bible so me mienu hwa me pant we bi dia wo hwa soro ma me we bia bia just string no ti for just string dia dia to screen so no ebia ti bomo dia Facebook live ori obi na me nse because ma ye bia muntum so me nkada me show na me dan dem na chi nickers short nti no say etu bia no say just string no na ja wodi ne na mo so wo form kama na to ni sheki ni nyina wa ma wo me bo wudi ma me ma on film kra bra Facebook say see Akoma 7.9 FM Facebook live YouTube live bra just string kama sexy woman Akoma FM was me maho enti bro ma woni ne tena e disciple so me afe no one wo na da cheche ye ni nyina ma no kwa ne dem tama da me sube ni nyina ma ya bia ma ya wanye ye enti me find that Akoma FM na mo just string amodi atusu de why na dey just string we about so Pastor Julius so na ja da bia so for ma me bi no hye Akoma FM 1 year 3 months I feel na ma ble yen church nsem kakra na wo kasa be ma no ebu e wo kwa oma otumi di sei otumi di na sei yen ko ni yen wo problem kra na wuwom ti church ni ma me kan nyamye ni mkolni me hu da wa oye mesiasam anade oni be se bi gina wo konbom biado nti no ami pa na me feel there bia ahoden mpani mu ahoden na onyeji onya fit na me onya fit wanya de wompam dam na afi na ma adwen because mu do ye mesiasam so woni no atwempra sa mo ba ware empra twen mu no sai na was treat you sex mu sai na no was ye ni nyina mo ba ware ye no ete kwa e kire yen ma mplo no nika bi say na ya wo hye nika say ya ebia ekwibira wa da check green lemon green drink pa ni na no film ani ade aba beto so no enti na wo hye na yi wo ho kama metena wo say akoshem nti wo say bibia e naked ahade na akoshem kakra nti ahade naked me pacho mo me hye no ansa nana ya wo experiment na kire ye ti me Akoma FM yes afani kan to so bie ma me hwe nti metena wo no ma on de nika no o ye short nti ehya na ha no wa akwahya wa har kakra nti wo na wo ties ni na esetna ego ma wo na wo ties ni na agwo nti ame ma dream ni do hu man say we hu no bibia so that shenika no na akowura asa wo ba ni chen ni na on film ma me on film e so ma me so on film ma ye bia I think for baby aye ba no e ho na enu ni soso na we kra de enya de wa hunu bibi ye nuru baby mu fa nika no to so nika no mo to so ma me sexy nika enu bi no wa hyede ma be ma no hihim na tuo kire no Easter Deba Center for best man capsules we ka for dia mamo best man capsules and we be man no ho de ne ekofo mu a wo kwa memo bia akoma no ana sese woni obiem kame ma best man capsules akoma ne bia no na tenka ateko
ma sisa woni me mpebie mu oh sir ene me ba best man capsules me so ko wo hwe no anya gonorrhea syphilis wanya cancer prostate cancer wo bembe mu sabe cancer wo hwe anu mu a wono no best man capsules a ebe yiri nyina ade afro kama ama Daniel Bahabme Kwalenak Misty e wanyina no ubenya nro yi biato Istadaba Center wo Suhum Hazard Street for 0208 288099 0208 288099 na chese eno ano no na wo kire yemu bra mo twempra empra twe ne mu ede adade ne sisi wo mu kire ma empra twe no menen Akoma FM me empra twe no na menen ma menete na me so me afa bia me na msuro mo ho mbapa ya straight pa enti da me ebekwa aka fanyin sana ba benyini nyon wa de na di yesuro pa enti me wu no ame na minim de se even kra no sex no mpa na on shada oni mpletwu no mu na sex no kra no on shada ni mpletwu no mu na me keep mo ho enti gisa ya wala ansana ebi amfi de ya wale di and de bia ebetumaye na mebo apart from say bia na wo hyehyɛ nketo wo braise and so say na mu nsam siti wo hyɛ sexy braise wo hoyi bi sexy braise ba akuru bi form wom or false type or form wom I say condom bi eba na woni mfunu de we peje kakra Akoma FM anti onu no na me had them time me obia meta jamu ma ha no mama me no funu go but onu bi na na mo boda mo time no na bo so wo fia na ahipo ni for plus shot nika no why sexy edum makom omo tonto fonso no yeso ma biemu ho ha wo ma biemu nti keka wonsam ne yie mame na ye nyina edru wa ye ntumi mu a enti edum makom atese wo ma biemu papa ya enya sam ketwa yanko ma into today America no oyedam no awano minani je bia wo ma minani je bia wo tabade na woda me ye woda me je ya awaro no woda me je ya awaro no na men sigina ye de ende ene me je ya awaro na chere me je ya awaro na ndo wo ma da me da ne Friday me kwa adwuma me be no oyo obi a na adwuma no ye no okwa night o to be gene yakwo ne shift no da aka no amenya we o to be ya dan o gene yakwo ne shift no da aka na do ho sebe ya wo mafie ai okay there was a time Christmas bi me Christmas de me ne kuna kai dudu akakra kwata be bi dudu akakra ma agi me yanko bi ne shift nti mo ko Christmas me ma ko da me hyede me na me di na onu su already ne do baby nti eme na ma afa ne de onyi time nti onyi time nti na esa ebasa bi amokọ akoda na wo na be ma ne nye ya eya wo sheda wankasa wo kogoro ho hwe ebia na adwendwen nti ne be ma ne ehu wo goro ho ma me try the mad for so many times odu baby ado na me ya fine pa no me ka baby ama adwunu wo no dem na ka kire mu baby ama adwunu baby ama adwunu wo no say ya dama so so mu ensore dabi wa jeni akone shift da aka ne de won ton spend the night wo fie Akoma FM na time anti kwa no nda fie night say bia dama night nda de mu wo fie bibiri ye be da agwal kakra no dabi dabi say maybe kra wo kokoshe de na be ma ne de wo family nti wo kokoshe family planning eno so wansam to say ma eno no dam time no na abofra no osande time am wo abofra no na me ne behin na me ne wo abofra me ne mukun na me ne wo nti se ami mi kogwal another sebi me kwa private mukun tumi ja abofra ma musumi nyakwan ma me shegwa ihu gala na waba do tiana tam ya ntama fa no lu nti me musu tawo si me makoko na afa na odena amam enti mo ya yin dai afa mo hwa na me se no be yin ombom Akoma FM da me nya abota because abofre no afa na we nya 1 year nti sameka de enimeni ya mpominyin sana mable nti da me kwasha family planning mo ba ya me keep mo kakra ma yeah me kwasha family planning 3 months die ni bi me kwasha ya 3 months die na me kwasha no ma we free wo
o free wo behini wan on ba me chena yi family plan am ko sha 3 months no shin behini shoot me da wo shoot with da man wo shoot me da when she took the you know cross me san ko wo foforo me san ko wo foforo no shoot 6 months another to go shoot afi na me pass sa atenkalum po de male me nya bi kura ma na we mi sa no se mi wra na ma ye obone ben na wa fa nkoto ma e ka ko se bo ga ma adwene wo no na ma no kwane de oyobi a onyobi a ogunu ma enyi be dun komo ogunu na enyi ndin komo oya da type no o ma enyi ndin komo ono no nkomo nti aya sometimes say na we ndin komo a no baby ma adwene wo no na wa ma ayi wale na gu ma meje ya wo no na say ya meti no sa wo no wonti no fom ngun oya mpa wonti no fom ngun last month ena me kwata kra do Sunday abofra no afi odu baby na niska samji da muko dobsu muko afi awon so odu baby sika no sa mo saka mpa me blansa na me saka sika no nti da ma sika no ewo ma na da amam bosomsha nti bosomsu kra ma pa mutu be fam phone na ma friend abofra no chop money okay me ba abofra no chop money I want you no hello Paul Madam. Yo, Paul, hello, but nyabutre. But who can say live and I say we are there. Akoma FM. Ma, abofra no chop money. Afi, me de manyo to fuma mu de. Abofra no kra no mpo no samena na kasa. Paul abofra no chop money. Oh, ne sham kakra me de bomo. Afi, our friend wa ho anya nka se pa na wa aka atem. Me sam friend back on pick. Ana la kasa de ne ba no onye ni communication bia. Nti se akra na nya fie say 6 years ma. 6 years. Ese akra ne no wen. Ye wo kuma se ha 6 years. Afro kwanta life Pentecostal school e wono o. Na ukọ ya akobo wo busuafo man yese sei na ebia ukru no ode wo famu no. Edi asem na wono na busua kan se ye be yon wade no ode na busua na bae. Man pocho ane ono do no si na busua but na me hu no se e na busua. No ohun foforo nko che na busua. Omo na ode me kwa kire omo. Okay. Sir. Wo mu ono mo pa I want to shine or them catch one day or pedo one. Na na ye na busia fo ampa. Ma. Ya chire mu. Ma me na on ne beja one do ye na ma me no. Ami me mini there. Or ye na papa ne ye. Ni stepmother. Ha. The stepmother. But na ka sana ma me do ya da wewu na ma me wo ho pa. Okay, nti wa mu no omo ba ya. Omo ba ya mu ade no na problem ne ba ye no. We say go back to some crofon ko catch them say na esi. Ma, me san kwa ma me no wo. Me ne me papa, ene me wo fa. Ye kwa ma me no wo. Okay. There, awo no, sisi ana awo no, ame me se ntuma awo no. Nti da ma awo no yelugun. Ma me na asmo ka chen there. Papa we awo no, amu kun. O say problem ye ni ye ntema. Ame me kele meje ya awo. Papa we bugu ye na awo. Because Tama odom na 6 days or 5 days na obe na oni me ya na dasa be 12 o'clock na ame me kom papa wode obe no oni me nya akasa na papa se otina me da na no membra na ya mafa abofra no na ya me ya do ma no pa na nka ya hwe na asam kro obo na sam na ma ya bibia ma pa no cho ma ya bafa abofra me brother kan ho ma mi di na chi ya bafa abofra me fam baga kakra na ye koy mukunu baba de bachi mukunu baba mukunu baba 1 month on by 2 months on by 3 months na mo be fifie it na metam no pa no abofo no to school na me fi ne nchan me nyimi nyemo mpo emfi wakura chere meje ya wo na me na abofo no to school Into ma, oh, Damono, Damatalaman, not Damada, we should do it now because I want to go and Melanie Jabia to Metom Abadi. And a ma, young Koma, Menor, Mamma on the Bajawa, on an also in a mammy, on a shadow of a tire when it's Akoma, young Conoro. Ma, Yakoma, Mamma, or Chamapala Pedama, or Chanala Pay, or Shana Roba Dama there, only the Wegu, I want no, ma, no Macatala mammy, I want Amaquay. In so no say, I'm put away wa shuma, mala, ne meja ya won. Never no kade, onji,
ensana nyama na mesimi di beje ya situation akwaya na be ma ne de ofa so e wo fie no wa mo wo mama ne ma mentuma akwabo na mentuma akwabo ma me na amane ono ne one mentuma akwabo ma me na amane ami mentuma akwabo ma me na amane because afi ne menya ne nte de ma me na ya na ma me ankasa okay Akoma 87.9 makoma mu sam dwumade no eno an waso eguso wutie die ne kwate bayira homem obi a mo ya wade no wanyemo na je sa wona na tena kakra die ne si ya sesei die awade na kwaye bibia ho no enu ti se wona bomode a ebia na be ma ni yaka fefe oba ni yaka fefe enu ti ma san kaka fefe capsules ne bi se die tie bia no ebebo uko ficha wote ya onfechi ko nsisi so eya na wa ya se eya we ya enka ewo ho wo ba wo ne be ma da feelings no wunya bi wunya ka fefe capsules ne bi nunu bi be ma eye low sperm count wo de boss 1 minute 2 minutes waju so nkuruma wo be ma ho no eya na wo hyehyew ade chi ade se ya no so wutumi se eyi ensansa ene ekrogo odwon so a wutumi se ne ma nkoye wa ya se nyina hyehyew wunya ka fefe capsules oba bi be ma enya bi daniel bakwalenak Fred Mens apidan kesok ewon krai smart obuase se wa ba mampo Jodasmas ewo konongo owusko bi ewon kokko eya fe Harriet ewo 0207 183819 0207 183819 and 0243 105904 105904 wonso onsa ebeka ka fefe capsules no ebi na bibia ye kama TIME eye time herbal mixture ene ye de aba yes malaria wonu matwa wontumi ne de honam ya nonom TIME time herbal mixture no ebi na KJ herbal capsules de ebi immune system ni ie pa entumi emma chese ohaw yade bia emma ni paduanum ni titu enam nsan yade KJ herbal capsules ebe clean ni nyina mom ebi jana osatoso na akwa junction kwalena ke badani eba misi eba PFA me ozone scammers apidank chemical ni eba shobiamo we benya bi 0244 417669 0244 417669 nema wonsa enka time herbal mixture eni enronu a akane so ebe yemra mentia sese oba be ma atne sika aware wo wodi wo ba betre fi according to no wo ye wo niam bia sa e wasa wo ye ebesi dan na be ma no asesa ma mudwunu ho amenta asema I was what you say wo so hu na de kro mudwunu ho amenta asema ma dwunu asema awole metu da me adwundwuni obeye be de na mamofo ne mu na nyina asen mudwunu ho amenta ase mudwunu ho amenta ase be ma no nkwa so rade no afa to mo ebia ma sorry panifo ani mo sofo ani ama na mi sa be ma ne sa de ne ha no ma nkwa shol no kwa sorry dabi ono de mi bisa no asolo okọ no bo asolo bi ni din woni ne twe prenya no kwa sorry dabi onko bi da mo worry face saying 2 years in your kwa sorry dabi na wo kwa sorry me kwa sorry ade no afa nanko ma ade no afa nanko ma oso okọ adwuma dam na oka kiram ade adwuma no ye when race adwuma ebra mo kwa esam okọ akogu awore no ade ensam na wotete ye ma ono de ono de yenya ne da me papa friend fundo papa o mama uncle o ko na adwuma mo nkwato papa na lotum ko ni fie ya nkwato ye friend fundo sha yenya ne on pick ko call kra enti ya kwa na maame no wo de sisi ana ba no ya oboba mbe ya friend sha omba enti da ma aworo no ye me misimi je ya wonti ma kan o me ye kwai maame na say ne ba no oni wo ne ba no nka donje bibia la o chede awo no why de no we egu nti yankwa no baba ma 2 months no wombe endo de waka ho no na me pese me hu botaye nti a be ma no e de ba aware no ase nti na inisha mbisa se be ma ne na odo wodo because ensem a wokotete yese bia e wase emwa no a oba yeso obenya no wanya e de ensem na atete wo wade na chi Akoma FM ma ensem no de mekada onyama asam mekada onyama asam because awade bi wa ejina ho e bia be ma na expect bibi enti no onya ya awade na fro no ma ne de mehu dama adwunu say oya adwunu chimo pon no woni tim da am de mehu because onyo bi oni mi di nkomo
na mehu nitimopo ana adwene bia owoni timnamom na say tama da awon no du bebi na awolije ebe no oyendo onyem ya akasa ma oka chame de na binyim da mo wo na aboam oso ni sa wo ba ware o ma aboa no aha na wo dam na oyo oka na ntame stala na minim nyenti a oka dam asam no wonim de enti a oka dam asam no so ba ware no no aboa no ada na wo sam obi asa ba ma ne behu like na wo ska wo wonsam oh ma na miniska ma na me yemejuma okay me yemejuma mapamade but osiko ba be ware na nka wanyamoa ba wanyamoa no ha etiefo ye beba wa ba behwe emwa kro no na be ma ne penti se na ye odo ene ode ware no anase no obepe bibi oba ya ne sanka ne nti ene oba ne woye nahi aware na fro no ye twe ho ba ye ba ye de aka ebeto so Misamwa na say Jagre clinic amanfo abo abaso wa wo ho no ehwo nyagro wodi na kasa ye Jagre infertility and natural health clinic wo mu ya die wa wo ho papa me say me korehwe obi wo ho emma ma Richard oso wa no sha ye den ono bi adwuma ma na so bi adwuma ma na ntina sem nyina ne fa hie wo ba ko anim no I so come I should get answer bo bo wo dey dey say afia wo free kwen aduma o ma me dey dey say ajewa ne ba ko fa be ma bi afra ne say kobi oso wa wadwa ko anwona robezo ko Dubai o so ko Dubai no ho no bi oso wa nko bi afra die na sem nyina ne say wona na akoko ba bu fa bre mobile money amano to ko hu no so bo ni o se so ndi oba na ba be yi dua na fi ho eja be ma anu ko aso no so papa that's your shoe problem that's it sorry ko se wa fa ba ko no mra wa ka ho Kotua. Ko anim ko no. Ba. You are sure come na shige wa dan go mama. Dibola, ukuru ne de say. Ajima Richard, oso wa no sha ye den. Ono bi adwuma ma na. Oso bi adwuma ma na ntina sem nyina ne fa hie wo ba. Won so akogbo ndio ne kurankura mienu. Oso adan wo ma won so afum akofa be ma. Wo ba no ba be dan afi me ma odifu. Ofa. That's it. That's it. Hey, Akoma for Boam. So, some are no, Praku. She and I. Put down a young boom. Papa, you didn't have a Ko anim. No, I should come I should get answer bo. Wo dey dey say. Afia wo free kwen. Aduma, o ma me dey dey say. Ajewa. Ne ba ko fa be ma bi afra ne say. Kobi, oso a wadwa no ko anwona. Robezo. Ko Dubai. O so ko Dubai no ho no bi. Oso wa nko bi afra die. Na so nyina na say wona na. Akoko ba bu fa bre mobile money amano to ko hu no so bo ni. O se so ndi oba na ba be yi dua na fi ho. Eja be ma anu ko aso no so. Papa, that's your shoe problem. That's it. Sorry. What do we have? Ba ko no mra. One ka ho. Kotua. Ko anim ko no. Ba. You are sure come na shige wa dan go mama. Dibola, ukuru ne de say. Ajima Richard, oso wa no sha ye den. Ono bi adwuma ma na. Oso bi adwuma ma na ntina sem nyina ne fa hie wo ba. Won so akogbo ndio ne kurankura mienu. Oso adan wo ma won so afum akofa be ma. Wo ba no ba be dan ne afi me ma odifu. Ofa. That's it. That's it.
Akoma for boam. So, some ame no, prako. Shianda. Put down your boom. Papa, who did not ask about Akoma? Go in. No, I should come. I should get one. We did the same. If you are free, I do my own mammy did the same. A dear one. The back of Fabi may be a friend the same. Cobby, or so I was going to call Angona, Roberto. Could buy. Also, could buy no go to be. So I'm going to be wonderful food. No, I why am I so? Why am I so? Me nya when you bial. Oni me ntin kwa mama. Me nya san me be mutumu sha. Dakol enu be no father esa ko. Na me na dampado. Na me si me nya no mukuni. Oh, sweetheart. Ma yo boni bi aka cham na mo mpa wo chaw. Ma. Yes. Me ra wo da ma asemi. Ra ho. Ma. Me ni shole. Ra dan. 12 o'clock getting to 1 o'clock. Mukuni come to paro. When you could be doing 6 months. Na ya wa 3 months. Mukuni come to paro. Mukuni come to paro. 1 o'clock. Na madam kwate Zenith. Takwade for one o Zenith wo. Takwade for wo ho enemu case ni ate so no. Takwade for ma. Ana me de me kopa baby me gina ya nti me fra me yanko bi mpo na me yanko sa no ni takwada wa kra gift. Asa me ke gift nim. Okay. Gift from a sister. Na me jamo phone so fi because me ya kama to pado nti mala sa me sha ba tero na nda me nam pado. O mama me send me ko fie. Okay. Me send me ko fie ah. Ena muntwado yonya se bia muntwala ka muntwado me twado ma oya awar fufu ni mo asamo yisusu me kaka che me wana mo kedi da mo nkoma me da che o sha mo 3 months bosumi mi esa 3 months mo ya ye fra bo 3 months ma 3 months na me yin be 6 months 3 months ma minyan nkoma di bia anim hwe nim sika bia anim omo ko ma sika bia anim surprise bia anim hwe nim surprise bia anim ah surprise bi enim meton na meton skasama wa abom nkomoda wa abom eyi wa friend mpa ma agro so wa abom mu agro so abom ono support na lot manka Akoma ma tola course asha me ya no surprise ono wa am surprise da what did you na ya no surprise tola course o shala course me papa nti me obi am tola course madaman Akoma FM ka mo tori ka madaman ana na wo kwa wo kasa turi bia maba wa bia wo mo yeye ehihye wo se panties na wo keka sembi yes mishenika kat nika shame mimi kat o katawu abadishna ye o katawu ya abanyansoro wom ya abanyansoro wa bra wa se no kuriti fie na wa luku sexy ma oye wase kwa kata ma oye panties ndi na wo so pe ma nia James training nia sha no wakeso butu nechi won enu bi na me she ya kwese wutru enu bi James training no kwa na wo she na me makeup me pa cho mama me na won chere ya Akoma FM won chere ya because oba wo look sexy wo fie no oye de mani kunu ma me ya sexy am ko hospital nurse for kasa sister tobala sister anyam enyin san tobala aba won mo menka wa be say yin san anye meka be say yin san ye dey na me dey san am na mini ma sa wa dey am na mini ma mele ye ma won mo ba ya menya ni je wa woni menya na dam menya na dam na me say awoni mejai awoni mejai a o dey hwe oba ma se meka sama de bechi yakasa meka ade bechi ma me yezban na me yelwo piem bedroom na me yezban bedroom na so gas me yezban meanwhile quarters fu obianim quarters eda na obia wona kitchen but muku no the kitchen da am rent no bitim ena no aduane wodam na me yedban wo piem e risky ma mitimwa Akoma FM home ni na meton na wo hwa be me no odo de odo ma muntu me nkyere so na walam muntu me nkyere enti kire ye e bia bible so me mienu ye hwa me punch we bi dia wo hwe soro ma me we bia
bia just string no tie for just string dia dia to screen so no bia ti bomo dia Facebook live o dey be na me nse because ma ye bia mo dum so me kada me show no na me dan nem dem tin sneakers short nti no say etu bia no say just string no na ja wodi ne na mo so wo form kama na to ni sheki ni nyina wa ma wo me bo da mame ma on film kra the Facebook say see Akoma 7.9 FM Facebook live YouTube live bra just string kama sexy woman Akoma FM was me ma ho enti bro ma woni net na was wadi nani ankasa e wa ware animu what your letter no ho ne ma nyina abre no se woni ni ja wade na afei ade na wo se gu nani mu ase ma me gu nani mu ase because ono na samye de awon want na from ungun ampa awon want from ungun because tama papa obefa bi fi efiewo anadwo ba 11 o'clock no there nka ade cha ombla na yanka wona asama wamba for 5 months satama na wo papa wo free ono na ba ma no owaye no wo fie wo sesa woni no wo fie na me nyi nyom mpo ya de no wo fie no ho enti die ne see sada no a wo timi ko wo papa ho na ba ma ne ntumi stop so o me yire trafie ni ade papa ma aka sam ka fa papa na me brother be there akasa wa aba no na mapali and adasa say so ko 12 nti so da me da na odimi ko fie because only jamo ha no onim mo obesi nti ame yado ma nopa na nko mbla na yenhwe ne yanka asama 5 months no on see wo papa dabi o phone dumpo emi sada na bana no what dan na ba start the school dam time na o fa bi sam there na ba no wa start school ana de day mpo ha pastor ma me ni hwe na mo papa no ono ye nkasa ma ya kasa ha ya ba ya nchi obi yenku obi ababa do to ka ye nyini ni ye nyi obi ani ani ye nyini ba bia ana ya kasa o ka bia ma no on so on peke ko mo na ono ye nkasa na on kena dwene said the ababa ye ka oboa because me say sabi o he on kena dwen tie formative hu say enye on ne different name because of friend na na friend or man complain say we di nani ento on friend o ma wiase na hu say the weekend ayantro na badwafo ni wiase na hu say ampa ayantro so wan kasa bi madwe say jama o different no person be kasa ye le enti na yiri kan nyina ye no kra no penti na on person be kasa no na mo o kasa na o chen from dia sabi abadwemba fotie ahemfotie etitu ni ntiti o mo don amadwen e be toto dan hu ba bia no kwa ye den eda nti on fa no ne kasa me da se papa Pastor Julius na ye be man so wa letter ene ho ne ma nyina de abre no ma 5 months na yet someone trying na omba no na mala maka ho papa ma uncle yakọ maame no wo yakọ maame no se de ne ba no nka de onje nyama na anu misimi de beje ya won nti wo baba ma ye di bronya wie na won be jina so mama hello ya mi rapport me wa kwa ba mommy me do do okay ya wo yiri Doris Youngson na no pe wodia ewia wodia sem bia beda yen na wose mo ya ye fro kama woni na kofie mo ya ye fro kwa nyembo so me miensa afa mo kwa ya one woni ni nkomo wubufu abonte wodia ba fie na adinna woni na just wodi ni an wodi free fie enti mese bomodia ne kire ye semu kakra na ye wodia na eko mommy me da say la wala asamo lo ke hu da charge stock na da sana ma tuska ma ke be tia no wade na ma kada menenenda ba da wala da ma se mi asiya na menenenda e ba no wa no ne no nyinsa ne mommy what's mu be like mu be oba yero ho ade no no wanyam 3 months anyam 3 months enti obo mu akan wanyami de e me ya no wade no menenenda obotum we janya amene mu aka yes mommy na sa wono wonu waka sa no na family planning kra no Paul and talk with it's Paul kan kra no me yentie waka ne side me so mommy yeah okada be yin o no draw man bisa na obata yin sun poko bia wala poko bia ami mi se no mo fata mbogbe ehunde ye wasemi ona ekede ye bisa na la nsu no ball nko ko dia Akoma FM wa no ti ami
Even someone for the I don't want to talk much to our own baby because I the man. No, I same baby. Ebe same baby. That's a point. My you dey be any kaka. My you because so dey wo to baby o. Wo fa wo yire ko baby na wo ka same bi. But onu na di wa ba baby no wa be cancel. One onu ne na two wo person wo precise the crowd na odi na tam akwa homa no crowd no. Madam. Warefo. Wo fie. I tell you what, I mean, I put my bano, and you know what you make sure about. It is a who go out, I mean, you know, my catcher who went to your my banana. Debbie, Madam, who said you go. Now, you know, catch your after I show you go, my banana, catch my ban. When you're bonnet, but you go on and see us a sabia. What's nothing one trust ye, and not idea, son on Nebia. No dross in Abinia Buo, we should tell the river. Who go, it's everybody, you know, my comment. I tell I say, who you have my banana. When you're bonnet, but I'll say, Madam, no comment to Cocker. I say, Otto, I tell my Anya. Akoma FM. I was so riding your coupon, riding your coupon. Okay, Mother Banana, Wapan and not necessarily. No panesa, not to be. Na I mean, if someone can, madam, I'm a customer. Catch me. And some them there, you are sending your work, Oko baby, no comment, no, I know, Morty. And Ediana or Chevy, Market send ya, you know, so I can send baby. You see, I don't want to talk. Honorable son, last time you called social welfare, no. After that, no, I better not pay Kayan war a minimum fee. Only now, there is again. I go quiet. You better know what I'm so. Makade, my easier. Eh, the man, I will find a little because I will follow other in your domain. Not a dominion, mayor, or there are your baby in your Zamano. Well, on your can you know way too for and I mean, I don't want to talk too much. I'm so, upon my young. Adia bako mienu miensabia as a married woman na onya edi wo how kakra ba fia akodru ni sei na ono no ba man ka samecho onale ne nyamo yeah I mean member man turu yo mengu pada na de man ka de beja na we o no eyi awore de akasaka sesu and akasaka sesu man pay for what ya we tu no na wo frɛ enwa asamo no na woto fom na wo solve ma so ndeba da mambo me no nya kasa nta wanta obi no ze min ka okwa akafa na papa na ne brother wo be na papa na ne brother wo be no na one asam was ben one bana aba o se me nya ya kasa senti ebia one pede woni min de ma ka na waso ni nyama na wazo kwai it's in the bar, me a family, one of what I want to know, and also, Damada, what is the young share, I done a worthy Waben with me, Wabafrena, why then, no one beyond Washana, why then, Waka, the watching my Bibiamba. One animal would see there, then, on an anchor, they was like a bed, we there, our own review. Hey, Asamaba. Your letter, but your mutual letter, the brown. Letter, your copy after now. Your copy will be your copy after now. And I wish today, yeah, and Kabia, met catch a letter no contract from Zamo. I will not watch up from paying faster from what I will. Mommy, I saw me say, oh, yeah, a oh, then. A woman, what fair, there. What be you get in your man? And para papa na kawo me answer for kawo get another kawo na monk of kada da me bi ya da sefo am o tla samiti na you me fra me yankoko boy ya ba be gu awade Paul awade no yegunu a yeguni nkuro minim se mi nya botaye ntia mucha ya wade se de wa mama ba ko ne se na ho siesie aye meboa Madam, what say? But I used to me Jaya Warrior. Debbie, dear Sophia, a dear Wadija Eba, a dear Patina, multiple survey. Aha, Madam, say, what say? Oh, as some old can you? What's that? A didn't about multiple survey.
That's good. The thing is, the Akasaka Fesi, I want to Ewa, I never said what I will let you. If they will sell what's the phone. Now, why then? What can send me our Never suffer one suffer one walk. Bob, I will send it every Sunday. I never send you one on it. I do. So, see, I will share Cocotas, my friend, by you could number 5 months. Ma, you call 2 times. No, that's a phone. You call 2 times. You call 2 times, ma. Now I call first one, second one. Madam, can number one. Okay, catch me, Paul. Madam, what play? What play? Now, mammy, baby. What a snapper was a play. No, Jack, no was a snapper was a man. I saw a mix of one cadamua. Now, what with Jack, a dear Bonnie Bates in a Muko, Mammy, Paul. Will you one word, Yanni? Will you want to me? Says you fear my problem. No, I did do a while in Nima, a trio as also put to my today, some lady band. It is Marco in the army, Monco Fono, not me complain to one who debia or Minya Butter, Ewa, why you don't know, Debia Yabuter because what I today. Academy a baby, a banner woman, a Dabraka or banner woman. Honestly, up and the man we were expecting there. No coffee, what you by Jumba Fono, what you paying for, what but some non paying fat no phone. No more will be our show our trust. They didn't do that. As I saw Minuka example. The last time, all them call Waju. The Waju Kofono, they advise her, the SAJ Awala. So, Bible and read Nadinia Fabra. What from my letter and Quan or dear Bamepacho will be a failure when Mukumo. There were never what the more fair is as what says as anymore. When I will consume at the Mawabano. I know crack. Madam Mukonsumo and Adinia, madam. Madam Mumana, the madam is sending on the Panamacan radio. I was a yaka, I drew say yaka, Paul, I drew say yaka, because there were one Tiante. Madam, I'm a customer show. Then really, after to the web batch of Newa. Samana Yabia, I'm someone Malay and they want. Not the government in the Buffalo. Otherwise, Maka Julon, Mother John Wade, never with those Banacham. Madam, and you will watch some more. I prefer to at times. I am up in your name. And that is I'm my lenient. Now wait for the many Masia. Madam, just I remember no back because even Catamino can say, the man can not what to happen. And we yet will be a blame, and we are power, a paw. And we are papa, and be a party. Well, I say, now, Ajay, a young Pama Potene, as a before me. Now, who, by your son, baby. Madam Musa consume about me a Bidia. Now, yet I want to wear your son, Yamano. Madam, are you lazy? Are you lazy? Are you married material? Now, are you lazy? Not one in the trim plan well, no. Madam, what's in there? Amala, Elder, you are the doer. Up and Tantaminti. Oh, now the baby. Yes, you're Chantalo. I'm not jump about 4-5 months. I use any boom. Until there, yet to me, I did have a coffin and term. I want to Mamma shut down and said it. Madam, more than my woman that I have been telling my papa will be. It's one worry, no, and I was saying, I saw women say, why you mistake? Ah, you want to say, but if you make some papa and young I will know. Okay, 3 months or 7 when you're 2 years. Okay, 3 months when you're 2 years. Assume, no papa and no brother. What bear, what about phone or what fun one in a crack? Ewa, I am send you around. I just summon me. Let me find Dorothy. Dorothy, what are you for? Mamma, you're quite for. Dorothy, I did to the who couldn't the course. You lazy, papa. Lazy. One and I think you're man. Don't worry, I tested you to read the Asomame. Let me miss our banasem. Will be a winning that tested in my ain't in a member. Mepacho said, who walk, Takraze, winning Paul, and Dorothy, a warrior in Mubibia, Messiah Yapano Frey, it was 020 39 33 582
020 39 33582 say ya wo bi hwe bi no wa test ye ya ka no ye pa dance 020 39 33582 wo bi a wonim Dorothy any Paul awade mu sesem ehunu se ba mai obre wo kwobora wo konsuo wo yesei no e ba cho fra yen enti san so fra yen ka che Dorothy ba ma no se wa kwadworo ma me ya kwadwofo ma wasi wa kwadwofo me ya kwadwofo wasi wa ni sika bua na me ya kwadwofo me ya adwuma jempa mitime pamade e ma bo 12 o'clock time me wo akwala me won Saturday ahoma ene ye efia me pamade 12 o'clock na me ko ya ya da no ahoma ebo be 2 o'clock na wo ka me me ya kwadwofo me ya masame pra nkonsuo me ya beduane me ya ma me ya bibia sanse ma me gidi pa sanse bola no ye kwana anajo bola no ye kwana anajo enti saata no 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 bola no na akwala no o sha me ntimi fa ni hyemechi enkwa bola no enti saade a wo se wo de bekọ wo de bekọ adakro mienu miansa wo de koye na me kwa bola me de akwala ni hyemechi kwa bola na se abra bola no na wutumi nya ne ma na salete we ka saba nko wo so fo bi na ne boa me na me yokusiduma me na me bibia nti wo ko nsu pipe ye ho no a wo bi nsu gallon wo so wo ko nsu wo de wa baba na ko nsu gallon ye no o ka ma ni nya no Paul wa baba na wo ko nsu wa baba hello yes wa baba na wo ko nsu pipe na wo ye wana madam Paul hello meet you wo ya de ni che wo wo shi ba ya sa wo ye na me yes I wish there now aba so na ka mo so na ka me no na me bo na madda na so the way you wish ma ko ko toilet as you ma so shemechi o shemechi na di mechi na ma ko toilet me ba na de na ma asomeli ke wala ayo na wa isa asomeli ke ojali well I don't have problem. What is your problem? I found this kind of music for social welfare. I bet you who then do. I had the man and the child. Okay. It's Paul or credit the wash channel. Madam, Martin there yesterday I cut a 100%. I want to it's a time to do what Madam, Ministro, Intidia, but tell mom. Of late, you know me yelling, then Adam said, oh, tell mom, my maiden, not so Akoma. Hey, you must the crop, my corporate man, so no. No, Miss Album, no, channel, and Kaka Mazamo. Even last night, and social welfare, okay. Social welfare for what could I mean? The reach 1,000 a month. 1,000, no, some kind of road, the middle. Ni enti one shop November ending maiden let's show man ewa stop the me sama mazamo enti what is your problem again enti yes because akra ni hwemu titiri nti no de by wose akra ni be ko school one first car ma one shop ran no baby azabe che ami ewa baby azabe kwampo ebu social welfare for emission dey obo ye no ama na ye adwuma bo mu nti asama wokọ wa ochede wano kan no anya den eni asamonogo social welfare for no kan even afresh and afresh school afresh no school minim school and then look because and then look school or then with the school minim school for pay my home of course social welfare so what kind of was the channel ewa if you na gba me so mo there afano mo sha na dey of course social welfare what kind of no because the most of you have been why no and then for school any papa no start at the end of the month you know up and he says so over to school fees you know so for to school now na ni ma wala that me jaw ma yo ala you will come back enti ayi boy de me person me hu ne say wo ye wasade as father e de ma akora no na me person me hu what I was saying me say wo ye wasade de social welfare for no kan ye ni nyina no wo ye ne kama wo ni problem wa akora ne hwe social welfare because there some money scar because no money scar wo mo sika dabi on school fees that akora na nya say 6 years I started to school we go to school on school fees akuya
ni komo na ye wi a ye san emra ho na ye nto so me ni doctor eni komo tia wa ye ba ye me conclude omo asem no doc memo ha mienu akosia na pom te say nyame adom akosia wi ho efe me das femi ke ne boy adwuma and ye adwuma ro femi energy ne so da boy adwuma na me wa won de ya me dis ye Ayo for small humi ni aba. Ati Papa bi. Ni nyina ye femi ke ne femi energy. So huna me so no. And a prostate relax no so eye adwuma. Ai ye to aso. Ye to aso ho. Yes. Ye ko eye ahifie natural health center. Menso Prostrate Foundation Clinic. Ye kwa papa. Yo ye tia yahwefo ne ye tiefo na awie. Ena awie so ya tuam ha. Mo a mo hwe ye wo Onia TV. Ene Akoma FM ya san aba ni aka ne se obi amfa na ni nkyere Menso Prostate Foundation ahemfie natural health center a ewo ahensan estate udu Good Shepherd DHS wa obehu ya signboard the free hall balance less than 5 minutes ho ne ewo na de ne eka ho asem dane dan nyina ne aka ne se yemma ya Awurade asiesie mu fefefe akosia Awurade achema nyoma bi o se de bia meka obi gina hitro sesi a me no ka se obi gina ayi kotoka okọ America akosia ne dofo e de entia esanse wato ne bu ase asiesie no enti dawura ye bo ema ahemfie se ema nyamre na omun siesie omun na ensi no eno antini yo ha ye na mesini nie 0555 90 29 89 0555 90 29 Akoma FM Ahinsan Estate Kumasi we dey also rehwe Good Shepherd DHS hwa we do hope be hu assemble no akosi dey na akosi in fact sesi a ne hu ne se e ma bebre ho a e ya no mo fere me baby frɛ me na o kan ho asɛm no Onia TV ene we ntina me madam kasa a man bi ha throughout the whole month your clients are sabe mani mo awo insu ogunu sa e de na ekoso yi candidates na wo won meya na dadi dan na ha o madwene akosi a trousers no yensusu nhye ya maame mo ebeto omo no mu frantoma hwe ntoma afra fefefe na mframa emfa ye ho enuane bia ye dikra mo ayen esan se wo candidate na esese bibi ti se starchy food no otwe ho firi ho kakra so ho broni frɛ bi probiotic foods eno udi na aboa wo na me kare so obi ho kra na Akoma FM level na wo ne hipeduam na donso e dey na the candidates ne ba the acidity level na ewo emaase no the vagina area no esese emre bia no east content no say maintain certain level enti abro super pepe na candidate no actually no wajim obi ba untumi eja oyi na tare kra ya na yedin enti wo sa tibia no na wo hwe me ena wie awo Onia TV ene Akoma utie me awo Akoma me se fo ani kire ema ahemfie ahemfie ho ne esiesie a se na problem no tie bia no ya doctor for nimdifo ene ya lab wo ho a wo ba ye beto ya boase me tia se mi akosi na me ho oba bi frɛ me se de na de ho o se obi se me use nunum me mpoto nunum no fanya dai o fantia onu mi oria na de nunum bi ahihye ho enje e de na mo de ya mo hin candidate Akoma FM emofra no free nkanka omo JHS primary school a omo ba puberty at that time na edu onya papa bi frɛ me o se me bed 11 years ha na e ha no bra na yemfa unfa test mu ye test say infection na say na ewia ya mawo femike yi bia oba bia bi use what you say eno e maintain siesie ho wo hia femike so a ebe siesie akosu akoma no ba bia sabi onyame e dia bo ma emema sabi okoto ahemfo mo koto dwe wo ho na ya dwom ade ayi achede se a ototo na se unya ya famika bia na obeya ne se obebu ni ti mienu so ho na meche o na wafa ade egu ade fa doctor chiro said the obesi use famika no enti bomodi an na hwe na oba ehia de ma o ho sei wa hunu so na meche no ubu ni ti mienu no ape insuo se vertical Akoma FM ya so no so fe o de half afra akosia na abeya ni o kata so a o ti ase anopa biara no o de hye wase ho a na wamia pom piangu
wɔn pie go hɔ o ti ase die dwumadie na edie bacteria bia o bia no ɛne bi ɛsan clean hɔ fɛfɛɛfɛ na hɔ is so refreshing o ti ase ɛwɔ akye ayi ni nyinaa ɛdi free wa ayi di kɔnya so no hɔ tie me pa ho na ma no white bɛkɔ nkabɔ ne bɛkɔ ɛhɔ bɛkye o ti na me kyɔna se o no anya abotra siesie o ho o wi a femi energy no nso ɛbɔ ho ban ɔn sɛ ni akosiesie ai fɛfɛɛfɛ femi energy no be siesie o fɛfɛɛfɛ ɛyɛ natural supplement we nso FDA approved ɛnyɛ bibia sɛbe yɛde fɛn fitire bi yɛde afɛn fidie mu amia gye atum sɛ ɛyɛ approved yɛfɛ number ne nto dwa bi yɛ number ne nie 0555 90 Akoma FM 89 0555 90 29 afei yɛ nua mu a mɛma no nso a prostate ha mɛma no papa ɔmo fɛ fitire bia no ɔmo to nuro yɛse mɛ nkɔtɔ aduro bra woba yɛ hɔ a we are on a free mission a yɛse yɛma mɛma no nyinaa ultrasound okay wogye wo card a yɛde ma wo wohia prostate relax yi onum a ɛbɔ o prostate no ɛho ban okay obi wɔ ha me no kase ɔte ka mu wadwon so pɛ mpre na mpre num ne bɛma mu hyehye no enyom ɔdwo so ka na se wan ka ne ho a na akoya asɛm bi brane mfa afidie na bɛhwɛ wo sɛ me prostate no ɛte sɛn sɛ ayɛ kɛseɛ ana sɛ esitie wi a ya PSA test ne hu sɛ you are within the threshold what na me chona sɛ infection so ka ho a your probia 3 so na me chono probia 3 it doesn't matter. Akoma FM. It's just a natural tea. Odigun soma ebuawo. Ye wia na ye din kyerɛkyerɛ ama wo. Aduane esese odi, exercise esese oye. Na gya mfikyira wo na ma ototo. Emema bre wo. Papa. Akosia emema bre. Mema bia hia probia 3. Na wenya prostate relax ni bi. Na fe omo a sabe omo trase entra no. Koko. Bosome obema obo nsa no wabu ni nsa. Emema no bi zo. Uhu bia ontumi nhwe Novadi pa o ti ase se tie bia no ebe siesie o abranche bi obae officer hwe no obae okay o se every month bia moja wa koko ninti odofo o tie me ana o hwe me na wi a yese mo ani enkyere ma himfi ana prostate your friend say menso prostate foundation ana himfi natural health center o ti ase fa na yewo ahinsan estate udu good shepherd JHS one Akoma FM esi ho odofo tutumi kabra yema numbers no so nie 0555 90 29 89 0555 90 29 89 akosi obabi etiemi a sesi a yaya adwene se yepese eboa ma no etini bibi se femi care ne wesie no omo ba ho no omo du ho a yete so 50% amount oh yes yeboa ma no because you say a man no problem omo problem papa just say yanhwe ya ebejinsem obi ba na ka obon say ordinary fitiri odofo uche mi ana o hwe mi awie ya yesefo ani kire ahemfie natural health center yes. and menso prostate foundation e wa inside estate what you say udru ho na se wo hu a wo de fresa na mai 0555 90 29 89 ese Akoma FM ahemfie ho ayefida Debi ani ye twi ho fefefe debi sama e ba he more than 60% e ya himfie ho asem no kwasem obema nyemra oba ye bibi e die na ekoso yi for any try himfie natural health center okay. ya wo mre ma obiara no kwasem kra sese san ye counseling e ma challenge so ba ye nyamre Akoma FM ama nyoma sisi yi etini aka ne se oye oba na se wo tie mi a entena ho e ma ode pua emfa nyoma pa bi nokwa ebinom tena ho a sebiota frache omo kɔ wani mu abrabo no mu esese oba bia wo ha wonya famike esi wo nchen na wonya fami energy ebo ho ban esan se ebesiesu abre ne abre nyina no ye kɔ washroom ye ntade ye hyehyɛ enyoma bebre ho a emwa yen entifo ani kire ahemfie natural health center a ewo ahinsan estate ye numbers ni nie 0555 90 Akoma FM 89 utie mi ana wo hwe mi a
bomodia na tutu mirika bra da se ne ye beba ni aba betu adwumadia no so na already nhra obi biara nyame nhra won so papa doctor se enne wo bie yani abema ye femike na probia 3 na novel the park capsules enne wo de amaya Himfe Natural Center bomodia na efa wani e kire ho wo pomode wo nsam ne nyina no obehwe no aka e de ama ma member Dorothy subiem na Dorothy ma Dari ma unyini umpentadi ntientia nhye ebia mashatadi titia mekwa abonten ebi so wukuru nya that type of person na yirisha ntadi ntientia nante monten so ema mema hunu ne hiri ahemu ne hunu ma me shatadi ntientia me ntade me sha na me hyebi ojede me stala ni na bema no so obeba ebi ode wo kra na eba obeba ma opa asem bi aka boss obaka no kra opa asem bi aka nkan ye na yere ne me Paul nka ya na wodo wale makra na wana wase ko wa no mesi afra bie ne ya wa bibi ansa secret na pupu e die secret first one ono de o se ba no nya na ba onya masam na second one de wa toto wo bibi o ba ye wedding sister ne so walen me asemi o ye me kira asam me ba wonim na meti na de ntam kun ba matentan grami na be siasi maja wa so walen na abo problem no aba problem no when me won fofun temi me da kronkron asa na nya kronkron aba problem no when be sia wa totoyem wa toto wa afonyam wa bo wedding am ko me the engagement wedding engagement me the engagement for your ba for wedding awana ambado na no nim e bi se na obaka bribe na hu se kokwa your ba for wedding me hu na the secret na popoyi Akoma wari wurie ya no secret na pupe no wo be worry de wan catch us wo ba bi wo ba wa catch am da wan kampo wan jeni man ka me ti na misan asa na ole de wo ba na mi yimre wa ya ba kwol sa na different one bi so ho no ma ete man una to so san e ba san tele una to so e ba tele but so ne twempra kakra nti no wo bi a meka nche se bi abantie no ni suban nya ososo ma na bibi sei wo bi aka nche da bi ma obi an kan cham etu hu ya bisa no kan dia asem ma e bisa asem na wa ma no do etu bisa Ayacaristic Ventures and a maker for the Amawo, Miss Awada Sabia, Woo, Menem Saya, dear Waba, Bema, Gonorrhea, Syphilis, and Sansa, a crocro, Bema, would to miss some passes, say, Bema, no, Ayamre, Wabani emergency page in Pateku, Caristic Ventures, the arm mission and the G capsules, Uberfa G capsules, me, what is the 3 caps now, dear nom, and go to the Pedrianimua, as I never say, Yadinano, Ebefrio, Zaraman capsules, Bema, no, be, na any young Wajuma, any Yadia Philip Pedrianimo, a Yadiano. Obema no be sorry agina so wo do brada say wo no brada biem na say adwuma no ebeko so kama me no anapa me no anwumre hidi eba mesha so malaria fever typhoid ebola so blood pressure no perfectly o kan she drugstore herba pharmacy chemical shop bia mu benya bi friend 0246 348334 0246 348334 0248 569335 0248 569335 eya 3p garlic mesha edro ya chese wo boso a wote wa no apagya mu no 3p garlic mesha 100% garlic extract natural plant juice e ka ho eye natural wono no mu yade bi adodo ni padua ni mu adokro wote se de akokora adokora be 3p garlic mesha be ye free ho dani ba mr ba kwalenak apidank angelo subenya we work natural sedan kamo some de 3p aba fresh 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 ubenya 3p ni bi na mo ngshane so Bible center chefo ba no de bomode na bra no penka se mu ayersa ye ho ye ne ye expert wo bubu dademo ye wo sisi wo no pene mu abubu wo ba ye be hwa wo spinal cord wo kotodwe sasabro ana strogonorrhea dam efom ye de stomach ulcer wa ye mre wo mpem meze wo da kwa chefo ba ho sika keto bi no baje wo nanso wo ba wo de ayersa na bebe fie kumasi atoso agogo hospital na nchantama community 16 la shibi ye ben Bowers Club 0244 083482
0244 083 482 and 0272 500 yabajo so aye Jagris fertility and natural health clinic Jagre dia me pacho wa fiedum num awo no ebi ma Jagris bomodia ne kwa ho na yabamu wo ama wankasa no wo bebo ya onsam ade amaye wo bewu akwaye family planning esan say ema no ados de kane na woni bie no Jagris fertility and natural clinic wo mo bema wo aye enya ama no ebuso ebia enem nsan ya de na esi wa wo akwaye ma ho nkwamo no e wo fom eno na esi wa wo kwan ko Jagris fertility and natural health clinic na ye mo adwoda e di kosi memene dan ye adwuma na adwoda kosi fiada no 8 am na Dr. Fire ready 5 pm ni apon memene da e 8 am to 2 pm na yapon Jagris ye wo kumase ekronoma bohia ye ne Adonko factory ne di hwane mu enkran Adenta SDA saso na takraze ye wo banchase sawmill AAA Mesa Street fair 0543 009445 0543 na 009445 and 0243 404083 0243 404083 na just say yajo so Alaska Star Enterprise dia original wallpapers achinye bia ne ho wo original wallpapers wo office ho wo salon ho wo barber shop ho wo studio ho ba bia ye de wallpapers femfam wo pa dia ye original ye fa sokwa na ne wa chinchina na ye Alaska Star Enterprise kwadum Mrs. Anoche Plaza Alaska ye wo Prudential Plaza wa fa ye wo 0554 114878 0554 114878 na we winim say me for you to say wo say be ma no onsha kura no ma onsha no ntwe school fees da enti ye ma no onsha say wo kumase na water wo kumase ha na minu wo be wie no na wo kasa ebu wo kasa be ma ne wo na wo sensen binti wo nyini sa bosi a mokobo ya modi ya mo right de mo tumi anya ska ntua enu na di adwendwa beto be ma ne so ma oso oje bosi a ma sa bosi a no di ya minim da oje bosi a wo kan mo phone ma minim da oje bosi a ma minim da oje bosi a ayefa ye eziban ka o me ana mo boy ma na mo toma atale hye ma na mo tomi win hye me ana mo tomo mpabo hye drinks ma mo toy ma what's up na mo di ya bosi na boy no di twem tiska na ole kana ma sika se no di tu chinsa juda na lana waka wasimu bobo se ya mo wa ma messe enu ti na se dabra wusu ntimi na enu na sa ma ne ba ma wo ho adwene ma ye hwe na ma 4 years ni ensa ye de ya ye full ma mo toy skanka yo kempo mala wadam ko mo tie ediban ma to ma mi dugwa mi ye de ma mo bo ediban no kaw ma me
a victim of rape ni saa ne ɔma no eti mama ebi so na nkasa two ɔbaabi wɔ a ɛsɛ sɛ yan tete wɔ saa kwan so nti bɛrima kwan ne da of asa ɛyɛ ne ya ne saa ne ɔma no eti yɛ wɔ problem ɛwɔ sex a egu awareɛ yɛbɛsrɛ maa ne mɛmɛ nyinara abɛyɛ deɛ wɔyɛ adeɛ wɔtumi di ne ho ni ayɛ ne yɛ pɔri ama bɛmɛ maa yɛbɛ other side awareɛ pɔl sɛ wɔyɛ ne bibi akama ɛbɛyɛ de na wɔyɛ obi bibi akama na afei abayi ɛbɛtwerɛ lɛtɛ de abrɛw na wɔgya wɔ awareɛ mama ɛhɔ mente aseɛ sɛ woyɛ obi bia kama hwɛ ɔba sɛ de sɛ ɔhwɛ no because ɔsɛ moware 3 months pɛpɛpɛ ɛne nneɛma start sɛ ɛgye nsɛm wɔ fie hɔ ɛnti deɛ na woyɛ yi a ɛma ɔba no ɛde ahomete twerɛ lɛtɛ de brɛ wo a afei aware no ɔpɛ sɛ yɛngu no mama yɛhwɛ ɔba no nso fam hwɛ paul kasa na ɔsɛ ɔtumi kɔ bɔɔla nyinaa ɛkɔ nsuo ne ade ama obi kɔ de kɔmfɛme wɔ facebook sɛ ɛyɛ ampa deɛ paul ka nyinaa ɛyɛ nokorɛ mama yɛwɔ mmarima bi hɔ ɔmo yɛ asomfo ɛma yɛnyɛ wo yie meka sɛ bɛrima bi ne wɔ sɛ ɔyɛ wiki sɛ bɔnsam sɛ wonya woyɛ a mama ɔbɛrima bi ayɛ because sɛ paul akɔ nsuo ɔkɔ bɔla ɔyɛ sɛ kyerɛ sɛ wo ne paul tena yie na woyɛ ne yie a ɔbɛyɛ nneɔma ɛkyɛɛ saa nneɔma no bɔde ayɛ ɛde ama wo na wɔhwɛ paul yie a wobɛka sɛ paul ɔnyɛ mɛserɛ ọmọ wari yẹ mama yẹ kẹbù mu ẹbẹ tí ma sáyẹ yẹ ẹnyẹ awari a ọmọ nhyẹn ní point bi a ẹsẹ sẹ gu awari no nti yẹ kẹbù mu bẹ yẹ ntoma yẹ kọ fọm a yẹ mi kọ akọhwẹ ni aka na yẹ de yẹ ato yẹ. medase pastor julius emin fever mix dr amibonsu ọ̀nà di emin fever mix aba malaria wò ti na dwa wọ mu asọrọ wà wọn adé nso wọn mu ato wọn nya emin fever mix kẹ́míkà ẹ̀bá shop bẹ́ẹ̀ nya bi yadeɛ bi yẹ ẹ̀nà ẹni wò di ẹ̀sẹ̀ kọ emin scientific hospital wọ kẹjọ ti a yẹ ni so ẹ̀na ẹ̀dín hwẹ́ mu yàdó bẹ́ẹ̀ tó ẹ̀ máa rẹ̀ fìdíẹ̀ so ẹ̀bẹ̀ kyerẹ́ yàdé kura kyerẹ́ Akoma FM. And was 0277001234 0277001234 now 0202 488588 ni anyo so Kefosu Travel and Tour and Recruitment Agency baby a person okoye adwuma na wukoko sua de baby a person otu kwa abrochima mu bia no Kefosu Travel and Tour ye die hu ni ye do beko enu nti bomode anabra ye wokumase emena high tension bomode anafre Kefosu Travel and Tour e was 0241 169774 0241 169774 and 0278 902965 0278902965 Grow Farm Ojadro one no mo abamu aye fine na je se didi wontumi ni di ye wodantimi na kofi chance MP emergency ni afisani ni padua ni mo and na bibi of the moment Grow Farm Ojadro kwana kwato bisisi a Mr. Bakwale na smart and happy dank purely chemical eba shop bia mu benya bi for Dr. Grow Farm e was 0244 596532 0244 596532 Danagia Marco. Me pacho. Mona checking ya maybe wa hama me. Na mo biem wo baby nti e ma me feedback pa. Ebia yanko Marco me na se. Aniema me yensa ne hia awarefuo nyina ntem. Enkomodie edidie enadie. Saa die me yensa ehia. Se wonya ready say wo be mafia ye da mesrɛ mo enkofo wo bia ba ya ana enkofo obi abrantie na mfa ne nkotena fie na nkotete ne wo saa kwan ne so wonse ose enkomodie kura ya ema be ma no iti mu be da tena aboma ma ani gi aba wonse nkomo na madi agro kakra wa aware anim mu be da ni agi wo fie ho iti de bia wo bibu afu obi de bia wo bibu afu obi ade obi aye bia hye wo bia komamu ebe ye den ma efie aye den enti wo mu ha wo nyina nie abafia ye dududu nyina nie obe na ni gye ne ho pa wo hwe na wo ye obi a na ni gye ne ho enti nka wo hia be ma wo be ma na ni age kakra oni ni bedi nkomo asere kakra na ne kra aye dai aba no na wo hu se wo be ma bi ye dai e wo fie na wo beba wo ye mintim mese Marco emema bi ba o mu ba fia na nkora nyina adwane ne ka anim ya atworo 360 bo na nkora ne nyina adwane wadi ni tiri kwosha ha aden wo mafie nye de efia ye bare wo ka se kra wo kan no ama ye hu nse enuoma bi wo ha wo mafie nye de onye marriage material wo ye marriage material
so we marriage material wo be hunu ade a wo yere pe ade a wo kunu pe enioma bi wo ha etechema wo ha oba ne complain dodo enia memomoden se other side no meya bibi kakra ye dey ama no if say you don't know woni mo ba ni suban onu so ni musuban enti de obi aye no eye se obi ani so de obi ye na ma aware ni mu aye de but won nsem a wo keka nyina no wakobobosia wo kra wo ye marriage material no wo hu bi da se obi kobobosia abaware da efi se wo kobobosia abaware no ya bedidi ya wie ya so de ko akamu mienu ebe da matue sika no da bia be ma problem aye da ya ba fie enti homework no omo mienu nyina wo mo ho obe so na no ode papa maako petre ye ne de onto ne boase wo fie ho na fie ho nya de na we enwu aware ensem we nya de egu aware se wa free ha ba ha be ma no so maako wo de wo no akra no ehwene nya ensam keka no nya akra no ehwene yie eno na eku oba no wakọ huma e wo fie nya ni nyina egu aware no eti wono ni homework na so be ma de de no eso wo hwe fie ni yie na fie ho nya de na wo mefa ne yere na wo nkotena mu da se brabo to say the lady is hiding something. Child maintenance is very important. Continue to be a responsible father. And you know Francis Weja was say, sister, please, okay, all right, sister coach, you see my tardy people. Once Francis Weja we are ready like ever, ready battery. Man come out to man waba out. Daniel Bay Trading Center, Daniel Ba Misha malaria fever, typhoid jaundice. When I'm young, when I'm ebeko, no be Daniel Ba Misha Sono, when to Danny Tone, won't to mean the na just a winning moja no be Daniel Ba Aintman Fetch to Wapaso, na Obeto Danina no be na NCSO, Danny Prosta all cancers, the baby prostrate, I'm a Johnson. One thing you're paying for my friend for, wouldn't mean friend crown, won't to me numbi. Ashton Room, yeah, Danny Heban Trading Center, and Danny Farm and the Buffy Pam, friend 027 33 92877. Na also fra one must see Jala travel consult you do better to Schengen visa the mouth. Baby up so kusian the baby up so to kwankro. Brane be we Jala travel consult. Ya do be ko Expo Dubai tour. Egusua ekoso sameka say January 2022 ye be and nti brane ne mashimum. Atonso accessory tension. I want a Jala travel consult to offer 0249 1986 15 Divine Hope Eba Center ye wa macro abusuakuru junction ye ne ye de otwe ba pada edi mema ni ma akagina mo otwe wotwea woba no bi bema no bi besiesie mo ama mo nyina mo de koboso a butu sa ya kokuru yo feelings ba feeling kumati bi friend 0591 565557 0591 565557 and 0551 228281 Oma company make a chiro china ena ensan yuma mu tete ya yede ma ankura kra bia na nije ho no kofodua de ne yede tintim so koforodua eye china anopa no nkono na sika 200 Ghana cedis na betua ansan wa beje ensan yuma mu tete yi bi wo Jackson Park Ascension Hall ya chira 3D eposi Graviato painti yes said yes 2000 said yes ye oil emeti nwifuo yes ye meat pie yes ye yogurt ye just enima bebrana tasamena ensan nyuma bebre na kira ye kira mo ne yo enu to kofoduafo momra Jackson Park Ascension Hall 9 o'clock sharp na training na start 200 Ghana cedis enima wo be free certificate free pamphlet enema bi wa free na wo training ni mo no wo be ya best student no ye best to company up at the amount free. Mr. My friend wa must see Omel 0506 06 1620 0506 06 1620 and 0597 109894. Who friends see ya badge so fly away travel consult. Yeah man working permit visa Qatar, Dubai, Israel, Korea, Schengen visa Germany, Spain, Holland, yeah US, UK, Canada, baby apeso kobia. Yeah man Schengen visa diako. Uni birth cert, uni passport. There's a fly away travel consult to say bomodia nebra ya babuo na watu kwa yewa atonsu ainsign bonsium atonsu ainsign bonsium from 0243 421215 0243 421215 and 0201 16
6202 na yemfa wonko Roman Father Dro eno ane Ajime heba Mr. Bejo every waposo ya awututuo stroke spinal cord no ti pain wo ho wa ya se wote yaw eye Ajime heba Mr. Roman Father Dro ano ehye eno ti pebito e wo heba na pharmacy bia mo 0243 115948 0243 115948 Global Recruitment Agency yade wo etu kwai akwakata eye bus drivers wo betumi akabasa na what last see ana efa Global se bomodi ana freyen e wo 0552 833381 0552 833381 Global ye wa ahene makokoben 80 mu junction wa ene wo na wo kona akwaye adwuma wakata 3500 ye betua wo energy catering service Akoma FM no wo party no wa dore no wo funeral no ana wa point on program no for energy catering service na ye menua aduane ma program continental fried rice with grilled chicken jollof rice banquet tilapia fufu ni abunabunu light soup ne fish ni aponche ni nyina no ye be ye de ma energy catering service ye wa breman ye benben mu kuno no main station ho macro traffic light no e wan ye wa na face so me macro ye ni go filling station di hwan mu fa ye was 0243 367993 0243 367993 and no ye Baluchi birthday international Baluchi yes social media executive on your manager Akoma FM Abrante we Baluchi na that's one fine boy Akra anu sugar ma me phone Akra anu sugar ma me phone me pacho Baluchi na ye ne birthday mu obi afran wa ware ne bakura ase no ne ba Baluchi bakura wase no enti ene ye ne birthday na ye de ne pictures ya to so no ne ho anya so be dia ko frefren ye oguga no oguga Baluchi happy birthday I ma awoda pa na ko so abo adwuma den ma media general na mi sha pa Baluchi ko so na ye de wo ya penisa ye twa ye ho be kwa homa no so Mido na den na wote ho a waye stiff sa no ono kwano no jama wa bre Akos senia mensa ne menamu twetwe me no emu aye titiriti mentumi pon sore wo hu na enwanwa eno a me free dwom bae na me ka kire wo ase so ndi oba na ba be yi dua na fi ho eja be ma ano ho ase no so papa that's your shoe problem that's it sorry what do we have ba ko no mbra why Kutua. Ko ni ko no. Kwa. You are sure come na shige wa dan go mama. Dibola, who could need this say? Ajima Richard, or so no shy day. Be a Juma man. I shall be a Juma man, and I send you an answer. One shop of one journey to Cramplam. Also, I don't know my own shop from a coffer bear. You are no baby than near to no more different. That's it. Then I say, hey, I come for one. So, some are men on practice. She and I. Put your young boo. Papa, you didn't have a swap on one. Ko ni No, I should come. I should get one some. What did they say? If you are free, I do my own mammy did they say. A dear one. The back of her may be a friend say. Copy, or so I was going to call Angona. Roberto. Dubai. Also called Dubai no go be. Or so Uncle be afraid. Not something I say, Nana. I hope our Bible probably mobile money a man to cook on trouble. I say, show you about no baby, you are next to her. A jabema, one of us in our shop. Papa, that's your shoe problem. That's it. Sorry. What do we have? Ba ko no mbra One way. Kutua. Ko ni ko no. Kwa.
You are sure come to see the Nana Debola. Who could need this say? Ajima Richard, or so I'm shy a day. I want to be a Juma man. I shall be a Juma man until I send you another fresh over. One shop of one journey to Cramplami. Also, I don't know my own shop from a coffer bear. You are far more about than near to no more different. That's it. Then I say, hey, I come for a so, some ameno, practice. She and I. Put you on a young boo. Papa, you didn't have a
so na ya Iona pharmacy what impressor capsules na oil no aba wa poso kotodwe woje onwo anye bomodi anafa oil no twitwi ba bia ya nom capsules na be ye nom panimu adwuma wo ho beto Iona pharmacy frɛ wonom na je impressor capsules ene oil no bisisi awo 0243 123224 0243 123224 Dank Eba Complex Limited Dank Extra Keba Mr. Sasabro nsuo tutoi wa paso kotodwe wo kwa na ya wo ya chesa wo tase kakra wo sori means why stiff who be say moja dia frisani ye ni pedua ni mo stroke and hypertension and now we ya Dank Extra Keba Mr. and Dank Eba Complex Limited one mo work as a pechi number 2 we be City Life Hybrid School and Kantabora number 2 one Shell filling station and edition 29th November ni kwesi 31st Akoma FM 1st December ye free screening ewo yan branches ni nyina friend ewo 0244 017556 0244 017556 and 0266 593330 yankwa homane so na yekwadi nkomo 03224 98035 03224 98036 uba bonitew wo foforo nya kwamremo wodi ni babia afefe alo ma se 1937 yankwa yankwa sami kan se nkatasi asra mo do na oba no babra kan se mi se be ni be tinya nantia ni to na ya din ba ko na ti se ni kan se mi o se ni te ni ta atata mo nya wo ni ni na sa ma wo me da se wo ba no abone te wa mafofra ba wo din ne ba bia fefu mi ta so ya mi ha sam aso ofin ko abofo yankwa mi ta so mi nya ba ni mi nya be ma no mi ka obumbom na we enya wari guasam me da se wo din ne ba bia fefu hello Tato bi fefi mambo afen na management yo nana yankwa awade anu oban wa ya die papa san se ti obi ahia ndi hwe ne ka wade wo ko bo mo be ye wa ebe ye nana me da se wo din ne ba bia fefu Rabi dimana ko Rabi yankwa oban ne be ma no Dama ni se mo anu okika ina sisi so etega mo fo so anu ora afra no na ma no mu da ma na nkwa ne hwe ha ne o mo dine pa e da se papa Rabi wodi ni baby afrefre Akoma FM hello wodi ni baby afrefre what is wrong yankwa kana don ko mi gabe so na baba no won papa no onye nsi bia o aware ni because my se mo kan nsi bia ni na be ma no mo no nsi me da se be ma ni mom ya me hira hello we ni baby afefre me re no me just a champo brofin kwa mo highways yankwa ba ko tena na amsa da wore no kan ija da na me che mo ade yo so buti oba ko je na awole no brofin me ne busa fanyini e guru ade no guru Bakrao. Medase. Hello, we didn't baby free. Okay, flee and cry. The bottom uncle, Dano or Taka is on a turn of Dano. Why are they doing on the a body in your one eye or one on your one? Marco. Medase papa. Hello, we didn't baby free. Hello. We didn't baby free. Marco Andrew Simika and Manin Patati, a bullshit with a young quay. Now, Bema no walk over by 17 years, no Paco fan. Our balance of premium who said something by the near Sita, the new seeker. It's a premium move, Bema no Ayadia. Meda say Bema Ayadia, we didn't baby free. Hello, we didn't baby free. Hello. We didn't baby our free. If I tell me the Bible, if you me, my crap. Your Cassani and Quay. I want to come over there, and now they have some questions. Yo, and now I jaya some. Yada say, we didn't baby free. Hello? Akoma FM. Hello? Hello? We didn't baby free. Marco, good afternoon. Afternoon.
But I the big general coach, and the coach, and the school, I be but it's only a quiet brand as soon. Marcos, million about our moment, but Oshaka and the customer as you might not for that. Yo, me da se papa wo Facebook mu anamu bisa se kwandem wa ne me pacho o will live me mo no madaroma o will live mu anamu bisa bebrebe no o will live said ya tie bia obeba o gina ho me kakra bi why madaroma meme na yankwae ene ye kwadia na yira time heba center for aso ye ene awie e dia pomuden ho asem e dia ma obi biara ana ko asem si ye ka se time na che se 3D yare ho asem ena ye ka e de ama wo se unya time ba me shani bia 3D yare biara ntimi ntrani pedua no so e ma ne me Akoma FM eno bre emfa emoso ene yade o se yetimi ehwe ne se yensu ya ye no man frama ye ho mempo aduane ayedi no sa ne o ma nyina no akwakwa chemicals nkwana enti e ma yare ahodo empa ye ho da biara da nanso e wo so otimi maduru abrani abra no na etimi buo ni pedua ne siesie ni pedua no se de be ye be wohuru efin toxic bia ba ni pedua ne so de afru ama so ho etimi atowo ewo asase so eno nti e na wohia se obenom time e ba me shabre biara sanso ne wo adura ye frɛ no kiyenji he ba capsule se be boa papa na siesie ni pedua na ma hoden soronko etimi aba ni pedua no ampara e bia na honam ne tutu honam na ye wo ya anokwasem se wonya ye nduru bi na se wono no ma e be boa papa empo se wo ye oba na se be ma na wo ma se mu na ma se mu nso entwa yie no abra benya kiyenji e ba capsule so ni bi nso e betimi asiesie wono e de ama ansa na mekọ asem so no hyane se enei so obewura drug store ne pharmacy herba shop Lances chemical shop biara mu a wo nsa betimi aka Akoma FM kiyenji herba capsules na fe time herba mixture ne bi na wo so watimi anonom papa na ade so timi hyane no se e bia na openkyeremu bi anasa ohia se one ebedi nkomo bi ya se bi betimi aboa wa mu apomuden na timi akọ nkan a ya na ma no 0244 417 669 0244 417 669 so ofanya brebiara ye beje ofeso nkyeremu na asemi se bia anso no doctor betimi aboa ma nneoma nso atimi akoyie ede ama wapomuden sabi ya wotimi nka se ya wie bi na aba wo so ya hu bebi a wode befa atete na aba nipadua no so obre pa ye wo asase so ano kwasem se de bia meka se ya wie nya de se ba ya ebeboa yen anase be ye be siesie nipadua do biara da ya wie ba se betete na ha yen ebekum na mpo ato atwene wa abra won kwa na mpo enso ye enu nti nipa bia se wo na oda sori na pagya won se pagya ha na Akoma FM cheke adanyame ase no akai se obenu waduru ato so serebe ya be ma nneoma nso atimi akọ nkan ade ama nipadua no enu nti ne yese abre biara be sori no pa bia adanyame ase wi a kai se obesa no maduru a ye frɛ no time herba mixture time herba mixture nso ede aka ho na saade we eboa papa ye ema wutimi etokoso ema apomodin timi gina so ye ema wutimi nyini che de bia me kasa nkan tete no se wo hu sese bi obi pa adi 70 years 80 years pa na obudua anambo se wosuja na sese bi wakọ afum na ne omo eso no na oba ubisa won se na de nti na nei ye ntimi endru sa level no ne nyina ejina se nei no ye ndru no mokrampo asai ye ni adaje mfam ye ni padua ye ni adaje mfam ye ho obi kura timi bɔ modern koto aduro sese bi wo yare nanso se de be ye obekan po anu aduro na nso aye den ade ama sa ne ma we nyina nti na time eba center eba kasa fidie so ebe ka no twetwe nkomo se ya we de danso e wo ho demokrasia Akoma FM maduro de bia kasa so pese wo si yare ano kwan am serew enyo se obeka wonsa sha odamni framu magic bie ni Akoma FM ano kwan ya wonu maduro se opese wo si yare ano kwan na ope magic wasase su pande a na obehwe se obenu maduro no a ye frɛ no time herba mission no ene mfaso de a wo benya eno na betimi asiesie wo eno na betimi ama ho atimi atowo e wasase so e bia na ya hotutu ahwo ya wo na wo so wapo no apo so nyina ya wo ya wo tenka wo widiem se wabrɛ e wo widiem na nso bi kura ho adwuma aden a wa hyeda aye oni adofo de bia meka se nipadua no eduru ba bia hia so be nipadua no maintenance enu tine so tinu maduru betimi abo wasiesie nipadua no ye nkofo ha obiara emfa mbre wo sabre obi wo ho no ma no kwasem se wo trase entena wo sore nso a enyeye ne hunam tutu nipa wo je ne ho a enje kora sabre ya otimi nka wadura ne time herba mixture nya binom na be bo papa na be siesie abra honom na ye nipadua no adwuma ntentem enu tine de bre na ato yare no so de ama wo se abra time herba mixture be wura wo nipadua mu widiem ade biara ekoso nipadua no ntentem so Akoma FM ebia wanum ato ntimi ni wanum nya wo de
de bia meka se onya bo ni pan na se bo ni ede na se edwo pan no wutimi ba mu ama na ye kama na wutimi ni ya na ho mmobɔ ye papa na se onipa se wutimi enidi a uni ahoden da biara da ayese ka o se ka betimi akomunika se dan a ne nyina gyina ne petro egum so enu nti se wo ho na se wutimi ni dia wa ho odi ntimi nsi PNC ta emfa ma wo enu nti ne se nom time heba Mr. Dro no na entimi mbo na abre bia no atimi ayo ho adwuma siesi oni padua mu ntentab so na ma wo so atimi ade ho e wasase so obi biara na wo temi nkase yare na kodun pempeso sen na wo pese wutu ase di firi oni padua mu na ho timi to de abowura drugstore pharmacy herbal shop lances chemical shop na kwaji we dro e friend time TIME na so anonom de betimi abo papa siesi na mo apomoden no ho oden sam no so atimi akosoro atimi ade amawo empo pese ofrenya kaise ya na ma no Akoma FM 0244 417 669 0244 417 669 Ufenya yebejo feso nchiremu bia so yatimi ade amawo afenso ni adofo tiemi obi a wo hono ma otitaye o yapaye utitimi ya oya na afi na sabi wani nkosua nyina no ase de etutu agu fam no wosi wutirase a wontimi kura wonso a wontimi enhwe awia wontimi enhwe kanea e ba sa wo bre papa ya ti yade ya yawo se utitaye o ya papa bosana aso woni paduanim na afi na ajo ho anje e ba sa na wontimi kura mpo enhume mfa ohwenem ubehwe no agi se ubio ano eto onum se ya na afi na onhome e ba sa da e de afin ni yade wo bebre na so e de brewo obi a wo da wuntimi enkata wa no na afi na wuntimi enhome emfa ohunum enam tipaye nti enei mekanfo adura ye fe no time e ba mesha e de amount so Akoma FM no no ma e be bo papa na esiesi oni padua no e be ma ho atimi atom ahotoso o ha wo yade bi woni padua yade bi atete wo no atimi atu ase de amount e be na sabu ya wutimi nkan wo bre papa ansana watimi nso ada ukokete so atipaye ene ahwohye na ahomre nti wuntimi enda honam be ya oyasa na onam kete so saa na afi na ade achen ade be chi enam se wuntimi enda na honam se tutu na honam ya oyenti na mo aye basa e basa krampo asabe timi ma pressure kosoro obi a wuntimi na ye obi a wuntimi enda na wuntimi so no muso ntimi nidi no dare da nyina yare empower so da obi a wuntimi na wuti so ya oya ebe da na ho atimi atọ agi se wutimi no madu e fe no time e ba mesha na aboa ma wuti na ya oya no atimi ajae na tu ase de afro na fenso aboa ama honam ya hotutuo bia wa so anu tu kokete so hontimi na no sai no mane nyina so atimi afro no de ama e ba sa na atimi boa ma ho sei den wo so ya no pa watimi anya hoden ase de ku adwuma pa na Akoma FM ade mani padua no oni adofo pa adu e fe no time e ba me shada no nom de betimi aboa asiesi wate e be mo ahotoso o ha obiara woni padua no de tete no de ha obiara nso e betimi afro no ade ama manoma nso atimi akonkan de ama mesraw enfo apomuden endi agora nam se ne apomuden no yeni obi nsesa ho yeni obi entimi emmommo kwa udie na awo no ene so otimi hyemu kina na abre bia etimi nso aboawo ama atimi akọ no atimi nso aba ewasase so na me sign de adu efre no kienje eba capsules e de kan ho de a na me kire wo se anokwasem se opese aduru awo no ma ebetimi support immune system no akanya wo ama ho atibe ha e wo nyoma bia wo yemu a obi wo no no ya de wo ye bote dodo anokwasem se ubun se waye mre ase onke kan ho ye otimi se ni padua kwa no mre ye wo no so papa oni adofo so person boost immune system no na hutimi ahye hutimi na papa wade a woyemu a no edo efre no kienje eba capsules ebe boost immune system a general well-being na etimi aye adwuma ebo ma general well-being na aye adwuma no ade e sign de ka ho a e de kura no hye e bia na wo ye be ma nei o mema asemu enkoye obre wo mema asemu wo no ma otimi se nyoma enkoye kura be ma wo no ma na ensu gugu be ma mutimi kika mutimi ka odwe nsansa bi na begugu be ma ho be ma wo adwun so wi na moja edi akire wo so ntimi ni oba nhia mane ye binu madura ye frɛ no KNG Herbal Capsules na bedi adanse eboa siesi oni padua no nyama hode soronko etimi bani paduanum eboa support immune system no tentem so ama wutimi agina na so me se amfo apomudin dia agranam se be makra dia no kwasem se wo na wo ni oba ye kwa ako a oba ni di wachi wo na wo di animu na be ma wan kire ma masem na so oba no mu kire ma asem kire wa wan hwe wanu monyam na akwa wo no enti be ma biara no so otimi madura ye frɛ no KNG e backup na siesie wo e bia na se bi wakɔ wura baabi odo be ma akɔ wura baabi a yemfa wura ma na akɔfo how dia abrewa sa no ma we nyina
na onum ki enje ba ka ebe boa ma be ma ho atimi atɔ ntem so ama watian asiw da dem anya sa da achi bi na aka de abadwu nso mu nko a na amfo wo behu sɛ sɛn wani mu honum sɛ be ma de wote asase so yɛ sɛ ne omatimi koye ɛde ma wo na be koye de ama wo de a na yɛ ki enje ba caps ne no no mama na boa yɛn na siesie ni padua no ama wo ha obi de wo mu so atimi afiri ne ho atimi atɔ yɛn ɛna men sɛ obre pi na mo de bowura drug store pharmacy herba shop lances chemical shop baby etun aduro baby etun do ton no oso padua friend K&G herba capsules na fe time herba mixture onya bi no ma ebetimi abo papa obetimi nso afre doctor abrebiara na ne na atwetwe nkomo akade ha no nso etimi abo wa 0244 417 669 0244 417 669 o fair time herba center for yebeje ofeso medase menua be ma se se dia ya sambo na yakwakofa agodie wonsam ewo adum mekom side wa mekom animu wa ene abusapani samia champions red pepe ene ni team ni nyina no makobo ademu ya wa dispose ebra wo medi ede Maa Akos nyame ya domu a edwo de besan hye na emom no fa wo case no bra edwo da no pa ye beba na wo ha ye wa skwa ye ne mo ene di hwe ne mu askwa komase skwa ye ne mo ne di hwe ne mo ye nyiska enti se de wo case ni city bia fa bra ye transfer ni ye solve mfama ya damase The station. Best music. I love the music. Akoma FM 87. I'm